bibia etumi aye kama neja waja comment no ewo ho na wa share ede amaye YouTube no Akoma 879 subscribe yesremo yenuanom amwo YouTube no yenim se ne ye ba be ye fiti adwuma ye ase somewhere May 2021 no YouTube account na ye no ba mu kakra sisabon sami betisi su kakra ma ye bie fofo first one no na for a subscribe but we no dodo na share but omon subscribe ye wadawroma bomodi aso be subscribe e dia ma ye sebe e bre no so a you get notified now just won so wa share link no ama foforo pin so anya bi TikTok say make us say gali short it enemy nuanom ka ye wonom so e wo TikTok enti ho mon so mon koso a en share ma ye na de social media ene de bibia enti mon koso a na mon share enfa e ma ye pa na bibia ntumi enye kama na wajoin ye midim Maa Akos na Akua Koko ewo ha Evangelist Mensa ewo ha Pastor Julius Naba ne hondodro no ena me frɛ no na onam hospital Ishmael ebo mi chidom ene adontene na yaw e de ekɔ social media live eno nti ebre no enya so awie nti bomodi ase onso wo be fam ye waso na de ekoso no watie be duru bra waso kye wadwene a onso watumi akye wadwene ye pa yenkɔ na me nua be men emfiti ase na no ye ne no edi nkomo enne me pese me hunu sade ene atiefo ni ahwefo nyina hunu sade eniema esi ekɔ be ma me ma wa ha Mam pacha mejimos na promote saying pacha nyankopon adome wodi no biem pacha frame Kennedy Champon kan da be na oba ha no pacha meba last week Thursday and abaya somebody and na wode buy bia ni kakra bi na fe yenhwede enti ane wo sign wo hey pacha I frame papa wo me chasko Kennedy Champon a friend Kofie Champon na oka baabi ama wonua be ma friend kwambo ache a wo kwamo a otwa nsuo agime papa dwapade nyina aboso se o ma me kwan me ni tumi e wo se mitimi kome papa fiem ti me pa cho me ba ya na me de beto mpenifo anim se mommoa me na monye me chefa emma me nti we ne de na no ye kafa ho no ye kasafa ho oti ye ne kwambo ache ya wo bo no kwadui ye friend ahoma no so ene no edi nkomo ema wote sade enkomo no esikoye na enwumre mekofie na Akua so kra de bi bai krofo asam ne ye wonu mo hia nkasa sam ne yo ma hi anadwene nyina na krofo frɛ pɛso mo kyerɛ wonu adwen ye nuanom mo wa kwantue mu ye nuanom mo Ghana asam no etete wo mo se na etrimuoden to the highest level we ye etrimuoden we die abayibon samfo pa je say obi a ka de obeka esan se asam no enye wo but shi sa pepepe enetie ye no ne kasai ma ne toto papa so aka de obeka bia yenim senka ye wrayi kura ekoi obefre no ken ma yenka ho asam na se bepem ne on frɛ no min ebia na ne nagina bibi so min sa na me hu no ebia wo bibia wo pese wo ya na bibia wo ye na efie no yam yensa baako wo so adromu a me pa cha na baako ewo onwe na baako na nso na wo hefa tafo eno na okunani ba no na ote awade na se no ye de ma wo ne ma no okay na de na ewo so adro no so na kwambo achese de enti na ewo ho omo ye dan de aye dan pacho de ewo so adro no papa kwambo ache ka kirem se okoton dan no e de abeye onwe dan no bra ya na mo de dan efi atoso amaye bra ai dan no so se obi antim ma dan no so oton so adro de no de aye dan pacho oton de abeye onwe dan no e de amaye onwe dan ya bedroom sen pacho 12 bedroom 12 bedrooms okay yanko pacho eti ema eko etuana moko edan no e wo so adro no ekọ ya se wo boa edan no obi timu a enipa no kura watwa 3 years a wote dan ni mu ye de amana han pacho ye mfa mana han wotimu free wote dan ni mu free be ma single ana obi ne nabushia nyina da be ma edan wo di ba ko ama ne yire ene wo di ba ko nso ama ne yire nwia ene ono nso da ba ko e wo so adro
omo a me pacho so adro dan no ene ye video e ma wo hwe no so adro dan no akwambo a cheka say wo mo ton na wo de aba besiesie wonwe 12 bedrooms no eno ne ye de ato so no yakoso adro ne ye video ene ye de kire mo no nti wo betumi aba behwe bi bra Facebook and say YouTube ana ubenya bi nso ahwe onua TV TikTok nso nti live sesi da so bra na behwe yenko ti pacho womo a mene wayeme papa nyonkofo a owo ho no ti me hu driver ni a wo drive me papa no ma di bai mo ka chem se na o papa ne se eno ma o papa no ma ye ecolag bag mi yurupe mi ensa pe na msiane no was me na mi twi car no kago ka o papa no ma bebre ma o papa no ma no kura na enko ka ni mu ma me kura no mi srebi agi bi di gu mi fie ye eno ma bi nketenkete bi enti se sa na o papa bo akene ka de a woboa eye ntro enu otwa kire mu na edan na e wa ha no kura no wono kura ne free se o papa wu ya wo ba ha mienu no wonsi ha biem wo kwai na for say bo ho pacho for say bia modern no ayi plywood bi asi ade so de for say la bo ho de number go si eto no for say bia modern no aba be ye 12 bedrooms so amemma na kwotre mu no for sale mo ho enti wan na etwem obehunu se safie we ye ton yenko di man ni bufui se dabi se de baabi esi ko no me kura no mintu anamon emfa nko radio station no momwa me na me papa dwapade bi e wo sa me papa bo achi no no yenye ni emfa ma ema no because ono wo hwe papa na se de papa ni si ye no na CCS ni na papa ni ntimi mu a yen ma yenya baabi mfiedi 18 to ye no kura dan na wa na wo so wo ton no be CCS ni wasi o 2 days pe me papa wu ya obeda ase ebefa me papa no ma wonsi ho biem eti dan kura no kakra no Mr kakra no na cheso wane ne ya yi se wo ma no obi entenam Mr kakra no ye hwan Mr kakra ne ye me papa bo achi no wane odi dan na ja no wa ma no di obi atenam a wote dan ne mu be 3 years ni ti obi a wo ton fie ade aba ba ye bi ye na ma ba kire mu no CCS ni wo wasi wo mienu eno kra ye okofa papa ne ma no say mama mpacho mesre bibi kakra pacho adana me baaye no na papa bo ache no ka se yama misika bi be 4000 that's the 400 million oboa wo ye ntroni se me papa bo ache wo evidence your family man penifo ebra me papa wuye no da bia wa ya osi me papa sika okoje tier 2 tier 3 ema mi tua na moko PBC me papa dwumam ya printi pipa mam se me mfanko enterprise kumasi adum me di koye no woman na wo ne friend madam Avrin manager a wo ho ema madam Avrin fare me papa fast nyina bai me woka kirem se o papa kwambo ache edi wudin wonye onsan senrecha bi amam ka chenze dabi wose ne wasan enkola ni na senrecha edi abeba ba jisika eye 20 Ghana 20,000 eye 200 million aji papa na di edi o file fast ni 90 menyi document ekutami na sa document we se papa bo achimi wo ho se wo frɛ no na se wa amfa obekira tum because wa bo emma ne kro no aye sika 200 million me papa bo ache ekowia free enterprise okowia ente say no enamenti no woman a plenty fast ni na aguo say in case bia ba akora bi obeba bia no owo ho kwan say me papa bo ache di agoro a ye be che no emma wo frɛ me papa bo ache ne nkola ni na ne kunani no emye ko say tier 3 ne de o ma ne nye into obi account amaye na account no ye yan ya kwaji esika na kakra won ye nsu ya che etianu na ye je ye na enterprise woman ka se ye ma no me pa che ye ma no eno na ne buafu a wo se me ma jisika 400 million a o twantro to me so no na no kwa waka se waji ana wo se wo mo ache wo se wo papa sika no wo mo che ye no wo di a wonya ye no ye pa ye misawo me pa che wo boa na che se nyu wo mo na kwaje chema mo me pa che da bi nyom na kwaje enterprise woman ka kirem se wo di account for fraba account for from ko se beje se tier 2 tier 3 waje baako eti wo se beje baako aka ho eti yakura ya ba na ya fast pa na ye wan
ba ne de ye nim si ya papa no bibia wo so odi anu ama say 2018 no anu agi sika no to agi sika na me hu okurani na mka kire say maame adana m papa wu na ne me papa kwambo ache akwaji sika 200 million na maame ne se me nim aye okurani no se wani mu hwe ba sika na kwaso no abusua pani sanye ema abusua pani sanye ema okurani ni sanye etu afọ machi akwaji sika no eti 2023 ana me ka kire okurani ni say adana makwaji say sika we a ne ba na mommo mama ne ehwa na ofre okurani ni di ne kwose efie no ma okurani ni ne ma 50 million so omonye na ka cho se ama 50 million okurani ni na bo mama ne say minim say 2018 na papa na je 200 million eti say so wa me boss wan ka minim enti obusa say da Kennedy say obapa wuye no wakwaji sika bi say sika no so me no na kwaye hu adwuma ama Kennedy ha me ewo ho enti sika no ewo he ansa na 2023 ya na oyi 50 million ama okurani ni say wane ne man kwache just last year ya me pacha last year ya and oyi 5000 me pacha 5000 ama okurani no me so me call enterprise woman e print bibia ma me no document ne kire say 2018 e papa wuye no oji sika no ana ono nko a watena so enti na no na second one yanka toso a ko o say enterprise manager no mfa sika ne 390 390 million old currency no enterprise woman nsan fan to na council and was owura wadi ka be bokro no ti me kura nka enkura na ni agian ko mbe chi watuma yo papa sika eti em fan to account mu biem eti okurani wo na o mamie mu account na monyi se sika na okurani e ba ye na okurani ne yen echeye eti anu na ne buafu se ne nsan ka se sika ni ntino o twa ntora to me so se eti was mu ade wo ya stubborn eti saade we ya me ye ni ntino wo se tinu wase wonye no enu ntia anu wo abufu a chese wanyi se sika ni ntino ni buafu me eti no wase ya stubborn no na obi papa ye na japade na papa na wuo na wase mu nhwe kire na bibia no mo ntoto mfa enkra ne de ma wo mo afi ne ma ye o yesa masa Ghana for pesa de no dodo yesa masa tetafre me na se ma me polish me mpaboa ma me da fom na mentietia wo so na nkan ne sai o papa ewu ejapade ni na nkrata da so bibia da so manso ne so ene wose mo nche man nkura no yesu mu ade enti ye fa ma age se enwuma mu nyina saa wo adwuma na nim konkonsendi wonya yes amasa ye tan because ye beka say you are too high of your opinion and no ye beka brofo bi say you are too known. You are too high of your opinion. And I dear Ben, no more than 1 year and any day and fine because when yes, a massa before pay yes, a massa too much. Now, me papa 1 year, dear Japadiama, such as so mamino. I just remember tougher one pabua once. What ya? Now, will be a crown when you may said your wabro chileno. Will be a wabro chile parco shem. Ya bomba dia say ya nke be fe lawyer na ya ni no we ra courtroom yi erade say we ra me say nye na kura kira ye betumi a friend lawyer age nkyeremu because asem we die say kwame yubuache epa wonyina yie because ya ni ye lawyer ya cheche ma try lawyer ke ni lawyer ba be din komosisi a ni ehunu kwani e be fa so e be boa mu because kwame buache ni wo maka no etimu odin to the extent say wo betumi akwa sese papers no yenya ne ntie se nansen so wo court be ni na enipa so ye nipa bonefo se wo kono wo ko hye wo bi mfunu mu a wo mu betumi asesa papers no because etina so papa wi your kwasesa ne ma no woni bapani wo frɛ o pacho wan frɛ wo wan odi ekola kemienu bai so papa ntade ni enti papers ni nyina wo kwambo ache wo a lawyer for mo ye wo lawyer but ebia wo so ye lawyer na wo tie me papa wo betumi aboa yen wo so boa yen ye sign wo lawyer ne nyina yen kamom because enipa ye greedy na saying ya so selfish na saying nyamesro ni yemu papers ninti okono wanfa bepani yanka ho wonu an na kwose bibia no wafa papers no enti e woni ho sese ya na se wo yiska de ma obi kakra bia
woni pa kro betumi ase some people no bibie wo mu bia e de aba ne din mu e betumi ase Ghana ne yete no tie ne ani abre no Ghana ne yete no obi betumi obesesa no yesu se ni friend ni ka so obeto bo abowo a na ne nan si bibi so se ye ya wode wo mu call station baako na wan pen wasam wanka na amoni hu ama na anya de oboso wo ye mode call sa station no edi se ansa wo ba pacho 1 year ni afini se wonim ne awo ya ko mode ko be hunu sankra ye ni abre ye je mo monko obi anko siesie ne de entrem ba kwambo ache ene ne wo abro kire ne nim ne wo no mu ye nti emfa wo mo ho because o mbetimi aso obi mfunu mu amana sesa papers ne nyina yesra mo adawro ma lawyers ya mutie ye bomodi ya ye lawyer na record o ka say ye friend ye nya na chese wo record room no ya friend wa ye nya no nanka ye ne na di nkomo kakra na ye hu kwane a ye de kwambo ache ene won mo maka no ebe fa so adan Ekuya Evangelist momra mu kakra bi na yenkwa nim bibi mu wo ho eno ano no wo de mamuso na ye koso a na ye lawyer di nkomo enti lawyer a wutie mi a yenya no monfra maame no maye ne na monya ne ntente maame because me ne no aka de wo se bra na mi sa wonua no mo no mema mienu no enkaye no wo mo e wo henefa pacho sisia ne de me papa ma no aka mema mi aka me ne bema baako a ye mienu na me papa bo ache no pese obokro no bi kakra me pacho atiefo sema no tia ma mo mfa ncheme pacho me papa wuye no me papa ema ye ko me papa dwumam me ne me papa ne nam ba asem bi wo ho a eye me papa kukuo mu asem a me mpesem di betu dwama atiefo na anim agu ase ba me papa ye ni pipes no edin a wodi to ne nkrata so say wo wu adaachi woni wo no edin no abayo ni dinim ana me papa wu ye no so me papa kwambo achi a wodi ade no wono nso na eye me papa emma atro me papa manna pacho penifo musam papa bo ache ne se ebre a wo ye pipes na nyo ne koye adan na sa abayo no ni din se nim ni din enim me papa wuye abayo no wa ma na wotweda wa ma ya abayo ben pacho ofri ai enzimalai wa yo ma o papa ba pacho nyam papa baba e ba no me papa wuye wa ma ayeda wa ma me pacho me ba hello Yeah, best back me more heavy. Yo, madoko. Hello, bese. Aha, edan no a efie no a ewo swedro no yese wo na ahwe so. Okay, nyame na mesha so ankasa. Obi asase na de kakra. But Kennedy, I can't find papa no. Me driver ne me. Information me feel by home. You have you a dino home. By dino no bra. Never organize any by no or the show one Mr. Kakra Binsa. In China also so ankasa. Okay, now and I come on a bit home. Ye dia ma wo ma han na se wo mo ti wo hwe so omo hwe so no mo se wan na kakra ne de ma wo mo ana kakra no de ma ho ba kakra ne se abo de bi ade no amanye oya we about that enti we mo no wonim fie dodo e bi o matere mo nda me kakra no so much about 3 years and now has 2 years 2 to 3 years. The man ko kaka no ko question no say. O de amma mo be 2 to 3 years so abo ne ba organizer me dia dia no aman yen so we. Ba imagine this is what sin about papa ho na do see ho se me de ni na nfa ne bo ne kwan so bi. Enti kakra se nia ohwe dan ne so ye kwambo ache
ena eka se wo mpe wo bi ema wo mo ntra ho ana so ko no laka mo ko na say drug na dia na manfo ya na hon se fufufu na ka kire odiade fun se pa so bi nko tran nya wo mo ni ko se bi dia nko boni ho ya bibia nko boni wo na what e bia woni kakra didi nkomo no e bia kakra kra ka kire wo se di odi ade ne se e bia omunye obi na so obeton ho a omo na mane also no be abeton Sunday but some town I know but I say Mr. Champon in some other no was no say on person beton no the other person town I know but as a person what the ban no I say and you hence it on internet say no. Okay na say obi aye to ade de yimoko ye for sale bi bo ho wo mo de for sale bi bo ho ne ya pepa na say because wo to ade na si ho hwe mo ho a si da na obi behunu say ye to for sale bo ho for sale bi amo so bi amo ho ya da say na ye pese ye hunu but sa ikwambo ache no aka mo hunu ho da bi me aba isa ba tani ma na medical man de ni hu ni bi mi how many years ni aba tani hu na no be 5 only na check me hu na no we sin na ba isa na ma na me gu mi ta ma de medical man ko ma se no no so ni hu ni bi mi okay enti obesisa papa ne ma no wo bi asam so kakra kire me obesisa na wo ho me ka me le bi e ka if I'm not people that have the family can and never have the coin and do could do. The driver going to check the corner, so I said I'm going to the day. Town county and could do shop home. And I drive. And you might equal like me a new pen which to say yes, I did be good saying now. Fabio and no man come, ma. Music in Chicago. 87.9. Episode Tipano at the man being. What's car ben among the society, man? Cargo car is here. Cargo car is a cheap and double. Small ham when in a cargo car is here, and Tadia Colak me a nudia. More fun with taxi be moon come baby. And then a baby at the German near my shopping choice. And near car, talk about a police. Yeah, I'm because I knew so this man drive the corner. Well, this makina who drive a car, no loading, near man drive a car, no, at the car, baby. I want some of the car. Yes, please, madam. Oh, come on. But your feet, the car. Yeah, the committee, where Kumasi. Onye. Obi ka na bia ka nya na dabi am de ko. Ya sa se be bi wo. Check kwan so na papa ne medjuma, organizing shop bi. Ka hu ne ma na ne ke yi de gu ho mo. No jam kan na me bae. Ya, ubi san ma me besmat. Besmat say bibini a ya ka se dia dance ya betumi ade. Oh. Mekaniama no niema no because niema ye wunua be ma ne saka ye omo saka ye ekolak say ekolak 4 eno pe ene saka ye o niema wo ko lodi ye nyina ekolak 4 po ene ma ne saka ye o anya no kure anya e kitchen cupboard kwa no image na the chair no so be san no abeka kitchen cupboard I don't jari na magumi ya mi mate e ma no car me cargo car so ni PVC car na yedi kokko nu a 87.9 yellow one takase no e bi nyam di lodi ama na so be say na mane yekula kimenu ka senge fengu ayo pick up na dia ho mo say television ne fridges ne nkonya ne hwanwan ni nyina na bika ho ni nyina mattresses na de bia na mo de koye mukodru anajo ana mukodru awia anopa mukodru anajo enti yo ba ye ne no oteka mu a
mulodi ne mana mo de bae ne de nipa ba ko pe kwambo ache ne pe de di ade ne pe kwambo ache ne pe sabi bien kan hello Mr. Bache yes madam me ma ha wi ibiem me da se papa wada roma eniema bi asem bi na aba ne person ka wo klema ye kakra Nana mimi ka Bache Maa Akos ni Akoma FM madam mira Bache kumega Peter say Bismarck sister okay Bismarck jina homane so ena a champon so etia a champon me pa cho Bismarck ahomane so ena Mr. Kwambo achen so ewa ahomane so nti asema e bebi say ye pe no kre pa Bismarck no me pa cho jina so o be hu Bismarck o si me pa cho ebra Mr. Echampon efri mu no abranti a mu okosesa eniema no woni ne koye na mu kopake na eniema no oni e fa ne Bismarck no Bismarck there obisi dan ho di kire no hello Mr. Bache PDC driver me na me driver eniema na e me de ko kuma se no driver no ai me da se a wahu ne de na chese Akoma to ye me pa cho asem yin ye pe no kre wo se bra o papa efri mu no Mr. Kwambo ache de o papa ne ma ebai me pa cho na eyesei pa cho ecolag bag 4 en wo ma menua ecolag bag 4 ye ntoma ne ntale ne mpaboa gum en wo ma menua no madam sumi mienu madam hello Oma me ecolag bag 4 ecolag bag hello Oma me ecolag bag mienu en oma su na tale aboa ne ntom mon sa friend ma me bia mo nyina so no wa kate no wa no waka wakwa Ejabu achiko jina so netie se bombu bi wa e ba so na uhunu anu yia saa ne beba na ejabu achi ebe yese wo be ka nokure ye ba ko pe monsa fra ejabu achi na wiase ni amansan nyina etie ye nhunu na asisie eya na no ye ka kira wo se fa wo hugina se wo na watofom ne amema ne masa wo na watofom ena wo ma unua ya wawu ejirem na osisi wo maseya Bismarck ojina so mama yo hello yeah Mr. Bache line na drop na say the network ni nyo me say network na enti wo se niam na ye for ecolag bag 4 patro me da say Bismarck mama patro niam na moko fire na eye ecolag bag 4 oh that in ko patro na ye say enema de me niam edosun meka ne so se me PDC ya ka yele nu a emma it is about kitchen cupboard the mate ni ka say ope the mate na okay me hono yiye kan de me niam set ayi meka no emma ni man kan na me bo meka no eso emma ati se anya kai bi so no PDC ka ne fa kokoro na kago no yele wan sa kesem anu ayama ya de koi so mame Mr. Kebuache hello Mr. Bache madam me pacho na niam na we ebe no na sa na me ka yere champion ya wo ofri mu no agora ba ho no ese dan ho no kan se ni ko pa ho no so da ya dan ye wie dia na de ma no ye kan wie ye ni sa Akoma beto ye mo adwensesa beba bepem na hwemai se efa dan no ho no enti
Oh. Sir, and you can say, yeah, equal like a four. The patch of the other fire. And you call us for the wine, Ukrainian, would you check me and Ray? Mechra woni amani musu wonim na mechra and your man, the Aka, when me pacho, set on fire, more frequently, Bano. No, ye win your ma, ya de mano. So one more than or than Tardinum Pabuano, and my man, or didn't Yamana can come up granny back when not granny bass, only no more now. But two feel cannot cry, ya penocray, yam pet and more beer now. Ya penocray, come watch him, that's our friend, is cannot sakwa gidi and tia one no quagidi, you know. Yama ejabo achinti asese obi wu na ene constitution no ne Ghana mre wo ho no hello yeah Mr. Wache madam let's go because don't put some question manon kata mate me ko wi ya wa ta bi na o ko ayi bi abo do ti do ko ta ti wa ku ko question ni ye mama wa yes sir. I feel say lim pa ni na o ti so sense ni na ka bia na o ni ti ana ko fa ko bu ka bu so de ti kan obi abama obi o ti fi ka bu ni e na ma no fa ni mo e o ka no o ma pa ya de bai ti ni so ma ka de bai ana na e ni na wo no ko ni na ka de bai endi ni mpambo ni nta de ni abi na ni tuma de na ayo ye bi ho de cheka ti na ma oni da yi ni kuma no a friend pako e bi ni de dia o ta ni ta da ni de da say me na ni say eno dia 4 na dia wan ka saba fa ma wo mo say collapse 4 mama ni say mama ye de mama so o bo so mama ni e da ni de ni ba ye ni mama ni 87.9 Idemi de yanu eri tiji ni tiji no na ni ngama no idemi de o na wa no tias idi ba ya ni je say that de yanu eni me table top ni tiji ni le je bi no ma mai ai na ni dem ni ta de ni tu ni ko ben ya de ye ti na ni ni ka tu ke ni ni ria ko ko ta ta abu tu ni Ise da ma so ba ya na de ngunya ta de ni mo ni ma na o ja ja la. Ni bisa ni se no ya cha ja ma na o ja ja na. 87. Ni da ni mo ni ni fa ni. Ni o ya ya so ya se ya se bi ja ma. Ni ni de ni ba ni de ngunya TV ni so so ni de.
Mama manage asiase Pacho akonya na nesi stuffing chair egumi na na dem wono we nyam sumi kanokore ne me papa nkonya na me na na de egu odadadadada pese eti papa say na ya mi busa wasem a say edidatam na egu so eti na me bawa papa ni me na brewa na tenaye ewo nyu a me ne ko awadu me na egu nyina no menim me na dem me na onfa panko ada wo che no ma na me na esu me na esu say ada na wo yesa papa ada na wudi abro sa sese tie na ukwaji ye no so a baba ho na che se die workers wo de ma wo nana nya no kore wo me ne me nana ne tenai se wonwe fie wo se ni party ho a me papa nkonya no cha koton adi me nana frim wo che no ma na me nana no wosu se kofie champo wonim se me nana me ne na tena nkonya da tete dada wo ye nyam so ni wo ya soli peni papa kan no kure CCCBB ni asoli nkonya nyina agu fie si soli bibia entwene bibia agu fie papa wo ye nyam so ni kan no kure na me nana wa anye me papa nkonya wa anye me nana me papa fridge wa anye me papa TV me papa matters ne akora be na da so enye wo fast na wudi akosi ese dan mama no edan na mudi me papa no magogu mu no edan no onwi sisiye no enu ma ni nguo ayi akora keto kofi na dab hello yeah mira madam bibio wose woni mu dasa ne ma no aka ni na no de koma ne na ba because ne na ba na tena ye wani ni na ba na tra ya mo che ne ma no kwa na na ba esi apini se mo ama ne he me ba me hu ha no so za me hu ha bo aboy no eda wa so de ba ya se ne man tare ni tare man de ba e na me ka che se dan ne wasem kra no de ba dan ye kan ye no se wa fi no ana me hu ni se dai me se on fa wa ni o fa wa ni be kan me de na ka do sedang ko dari naman ko pa dan bus naman no do do ben na na tin naman do ba mo hindi ni dai mo kaya no hindi dai no 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 ko ba om la wa ma ni ko se ko no wa me ya ko dana ma wa ana bi wa ma ana me kan say before black men ya pay yes amasa dodo yes amasa mo pedodo ye japade o papa japade ena papa ena papa free shoe ho ansa mo de na cha farmer no I just water free shoe ho ansa mo de na cha farmer no ye ade ma mo sa mo hwe so mayen ye nka so woda wo so I end of your wabroche na your wabroche no abo mi je ni ya bo ati so on the boss only manu ni ya de o le na ase ya bo ati o we ti mo wudi kan da mo wudi kai ase ni ba ti ba ko into ni bi ba da ne ati mo de sama ni kwala ni di na nye o wa yo ya bo ati chema wo mu en enti wo chema wo mu bi ba se mo llama dice mo ka mo llama dice mo tiene un niño más ya la gente mo le tiene bonita ni ya no mo tiene bonita
because me wouldn't just know one that. I don't want to Mr. Boache, nanka efempo efese enka nanu ye ne wudi nkomo wie ye nanka wafra wo bai bra ne ye wafra wo bai ne se ni wati apayin kwa na odi na kire gya no chese oni wa obetimi aye bibia exactly oni wa obetimi aye bibia gya Boache ene nka bia bai eneme ya bo sa ye na o ka chwa wudi apayin no ewo ho ansa na kwa cha ma wo se no watimi de ntare na ma wo mu watimi de enkonya akogu abrewa de wa bro kire ni ho ni ho ena wo yesa enti ade na dan de wuntimi nya sa ma wo maja mese ono ofe ni fa no be shin la kasa muti de kai muti de kai mo ni ono wa fe o ba na kasa ono ba ti o ja muti na mi ba na be na yi bra ni entra ni yese ima ono e fa ma wo ko ma yi wa ma yi no wa ma ko di wa no to ha wa ma nije na nyelo muje sama mu na saka ne kana na mun tuna siya diji da ma ta fa yi dole da ya da mutane mu kana ciwo eti se papa wa bro chire no na wa frɛ na ka chire no because the bibia hye wonsa ma wa ka chire no me afa ni asamu me see de wa ne ka se akolo fo de sin la kasa ana o tibra ona ma fa da ma wo me Boache no ma fa da ma wo si wo bra be hia no na o de wo mu ase bi no ye bi no bi se ko si o no fa kasa ni na ni bi me pa cho we so wo ngo etu wa fa bra sam etimi ya phone asem eyi wa ma no papa ma ni wa ma no ene be wa me kete na mo to atem wa ma no o be to chete o ba ni ti papa ena me kache wo no me pa cho wo no wo fra bro chire ba no wan kra brant so wo bo e bia no wo ba bi ni pa atem me no wo ba no pa ma ni uti wo fra no na ko ni mu wo fra no so e do ra ko fi e ni wo yi e di shame e ba bla in that le de ni ma asubinda we de na o se ni na mi de o ti mi so bi mi ko ni wo ko ga se de de o ti mi de ni ko ni ma je tu ko ni ni ko se ja so sire ke ti ka o se de ni na mi tu wo na mo ti se ke no o ti o ga bre ni na mi go ni pe se ni na ma o se ti no mo sa ka mu ti ke o me se ni na o se ke ti ga ẹ̀yẹ́ tẹ̀tẹ̀ ẹ̀gbọ́n ti kẹ́ ní ti ẹ̀gbọ́n ti kẹ́ wá ọ̀rọ̀ nínú ẹ̀kọ́ ní ti wọ́n lọ́wọ́ nìyá ọmọ ìgbẹ́ wáyé yá 8 years. Mepatso Mr. Boache tiẹtiri nana wo kan yi ana. Wọ́n mi ẹ̀ gbèsè ti kẹ́ ẹ̀gbọ́n nìyá ọ̀nyá ayé bẹ̀. Mepa ẹ̀yẹ̀wò náà wọ́kọ̀ yìí náà kyẹ́ máa wọ́n mu àná. Ẹ̀mí ní ẹ̀rọ ti wọ́n lọ́mọ. Wọ́n etí wọ́n kọ́ sika ni bẹ́ẹ̀ tọ́ wọ́n nsàm náà kyẹ́ yẹ. Ní ẹ̀ ti wọ́n sọ́ọ́ sáré ó dẹ̀ ọ́ Mepatso wọ́n náà wọ́kọ̀ yìí kyẹ́ mepatso. Máa mi ti mesi ìtumọ̀ ẹ̀mọ́ tí wọ́n náà mú nyá mo bí àkàrẹ̀ síkà ẹ̀ka ẹ̀yìn bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yìn mọ̀tò bí tọ́kọ́ jíjẹ àkàrẹ̀ ẹ̀mí ti sẹ̀. Ṣé òyìn ta ẹ̀dí ẹ̀mọ́ wọ́n bí ẹ̀wọ́ ẹ̀mọ́ wọ́n yóò fi jẹ ẹ̀mọ́ sí. Ṣé àmọ́ wọ́n fẹ́kẹ̀ òfin kẹ̀ ẹ̀ka ìbí àkàrẹ̀ ẹ̀ka. Na ẹ̀dí ẹ̀nà sí yà last year wọ́n mọ̀ ẹ̀kúrẹ́ ní ìbá ní 5,000 nọ. Wọ́n ní ìyẹn yìí mọ̀ mi ẹ̀dí ìyẹn. Ebi sẹsẹ. Last year mo fẹ ní bá 5,000. Lẹ́sẹ̀ yìí yàrá mọ́ bí ẹ ti fi kíyà àti àyè ìgbà ọ̀gbẹ́ tí mo ti bẹ̀ náà mo ti sọ ma wọn ọ̀rọ̀ ìdíjà ẹ̀rọ ìjà nǹkan tó ti yín kọ̀ọ̀kan yìí ẹ̀ máa kọ̀ọ̀lá lọ́wọ́. Èyí nìkan ní mi máa máa ṣe ẹ kẹsẹ̀ yìí máa tẹ ẹdín mi náà yín kọ̀ọ̀kan yìí ẹ̀ máa kọ̀ọ̀lá lọ́wọ́. Yẹnu mi wá sí fa bẹẹbi ẹ wẹ́n ní dáná fatu ọ̀ náà sùn ju emira de ẹ kà nọ nọ. Ẹ ní mo bí ẹ sẹ́mi yẹ bí ní bọ́sọ̀ wọn ti sọ̀rọ̀ ṣe máa sọ wọ́n fẹ́ ọmọ fẹ́ mi ṣe àgbà wọn ní yàwọn ní. wọ́n yẹ diẹ di nǹkan papa ma a ma fún yà ẹbí ma tẹ́wọ́ ẹbí mi. mpẹ́ntì pìtì ní ti sẹ́ni ẹ̀yẹ nípa o mímí wà hàn ọdí asẹ́m ní báyìí ẹ̀dá kuya ẹ̀dá ọmọ àná fẹ́ o ọ̀fẹ́ wọ́n kàchẹ́ ẹ̀sẹ̀ old wọ́n ti yà asẹ́m ní nyina ewie ẹ̀nà kàchẹ́ ẹ̀sẹ̀ old drive ètò wọ́n wíyà bẹ̀pẹ̀m sí ẹ̀dí asẹ́m ní bá ẹ̀ Mr. Boache wọ́n fẹ́ yẹ bíi. Wọ́n ṣe ìwé sampo wo wíwé nam simple tó yẹn ṣe ń ṣí à wọ́n ti mí yà hó. Good. Mí yà hó ẹnam sí o papa
Ada na wunya ho asem na ase de si tie. Ma kaka. Ma no nti de da o. Mo nti mo ni da. Ha! Ma enfofo ebi mo se ni de wa. Na we are sorry penny. Na we Christ papa. Me ye na me no ka se wuti ase. Ma mo na so pe ya ni ka we na mo ka we de. Ya de ka on because who ni mu nyame so nyame. Wuti nyame asenti ne ye wa so penny. Na obi awu na mu tumi mani sa enu so firi hene obi awu na mu tumi mani sa aja pade no de ye da sikani dia wetu mi de mu ache wase sikani dia wetu mi de ni mu ache wa bra dan de wo wa bro chire no anyha afa ya dan no so ina mo si edan no enya na me sikani wetu mi de ni mu ache aka de wo abro chire no ni gana aka na ban point me make I want to matter maintain point bi ase de wo kan se oba he no wa ma ho me sika no na abro chire ni ana mo je chire ẹni ya gbẹ̀rù lè yé ọtí jẹ. bẹ́ẹ̀ yẹ fà dọ́tí ká hó ní nyina yẹ wọ́n bí ọkọ̀ ká wọ́n sí yẹ ní nyina yẹ nkyɛn sɛsɛ wò kyi. ara bɛ sọ kọ́ kí nsọfọ ọba mo nka no kúrẹ́ sa mo bẹ no kúrẹ́ kan. ẹnìyẹn no Ecolax 9 no ọ̀kyẹ́ ní ọwọ́ aburokye ni wà ha. mesi asem na wo ka yẹ bisa question na wo dọ̀ọ̀gye mesi Ecolax 9 no ọ̀kyẹ́ no na ọwọ́ aburokye ni ha baako. sika no uche na de owo aburokye ni ha ade wa de mo ti mo ni 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 ka ta ni ka ni yi krata wan koda ne ene gana de wo bia no mo abai ne nipa bone fo so nti mo betumi akwa so bi mfunu mu no ma se edi na wo pepe mo 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 ti 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 me say efie no krata no ma ne nya se de sitia no a ma mi na bo se de mi yo na bo se de mi yo na me ti me ka che ni de ni ana da so wa ana kata ana da kata waye wo na ache obi amane obi asaka me too so huza eda min kata ya din na ho ni no enso no no ni titin enso mo kijande mo pe ni nya hu ni badia mo kakra ma hu se city e edi na maye mo je wa ba na hu ti edi na maye ya ju kaka e ma edi no aso ni ma ya ko won pa asumdue akwara na se o papa eni o bochi ela o bra ni se ndete ni bit bra ni se ko no bai ena ho ni pa mo ena bibi sa o papa no wa boche ni bedru ya na jabo ache mo fra abrantie yi se omra na ne papa ama na wono papa kasa wono di oba e jabo ache wo se no oba okanda ko ba be wono na kasa ni nyam wono na kasa e jabo ache tie abrochire fo ma ye no ho bibi atumi si otumi ka se meba chena bibi atumi si one bia agichen kwa no mo ya ba be du ya no wo frɛ obey se wo papa na ba nti bra ni ko mo ko wo di oh no na wi ase ni ko mo ko wo di e jabo ache yanso ya nyankola ni ko mo ko di ni ko ko wo di o ma ja je din ta wo ba ya wo se so ba do ma ebetumi akɔfa because sese kra no yɛ se berere mu wɔ ne pension you know sumu yɛ ba hwɛ se bi kɔ kama pension dey you pension sika no ɔmo kɔ de yɛ yina no yɛ berere no sumu ahwɛ bi ayɛ kama dem bo mo bi mo ayɛ oi tonjo yɛ obi anka so yɛ bɔne na wiase wɔn mu tie nyinaa na wo ti asɔre dem obi a wo ti asɔre dem de nse so wo ye o dabi fa no ko la de da fa makwa ni mu na ho asumdue ni mo ba wache makwa ni mu na ho eti we ni wo so ebe ni wo ye sanka obai sanka mu yankola wo mu ni mfie du nwotwe a
enu dia wo ni e so control tete ma enu wa se bu from sia mo papa dan ba ku sie o we si mo fa ba no say ni me e dia kra ba no o papa da bia wo frɛ no papa no Krama ko oba ho se. Nanka won sinam. Wo se mempene da. Mebo. Mr. Me pacha branch me oso ko ne. Hello, Daboache. Me pacha wonim se me ba won chen prebe enan. Aka cho the papa se so aduro dan no ye ntoya. Ma me nkoye ba kokora ntina mu amaka jem se agye se waton so aduro dan na nsana edan no ama me ho kwan amako ho papa me nka me ma wo ma ba wa baba wo se ye nton na me busa se papa ndi so aduro dan no 10 years kura ne ye ntoya na me da so han dan wo se da bi eno ne de mi swa me ya kwala me ni tumi bi a me kodan ho utie dia me kachi wo nte wo ka kachi me so dan ka ta mo na ko to dan bi kosia wo ka kachi ati wo mu ta ni se me fa so do dan me fa ka ta mo na ko to dan bi so e dan no nfa wo bia wo na nya ko ni ta de ma wo fa ni yi na ni ko so mo lo fi wo e so mi na e di na ni ko ka ta ni ki ni ni so ka ta wo e ni e sia na mo ye je sia na se ya ka ko sin se ka ta ni mo ni se yan ka da ni ko ma wa en ba ka ta ni mo mi ni ni ya ka o ba na ndan na wa na o so ma ko bi ya na won ti ni bi ase so nza o ni ko to redu a me pacha ho wa se bo na ama fo di matem ama fo go so ko me say ye for so ma ho e dey na indicate say to e da na so to na e da ni ya o be go go da you try wo bitim what dey e na won ni papa dey make am say ye ton suadro dan no abaye onwe de no suadro dan ye kwa ye for so ma ho e dey na kire say ye ton dan no o be ni o go ni say e na go go boy o no go 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 boy wa wo na me wo fa ma no wo se wo fa paper si ma no wo si ma wo bia e dan you for say ma ho e dan you say ye ton so so wo so wo tin mo wala so so wo so wo tin mo so so wo ko so wo tin mo wo so nya dan so na wo so wo tin mo ko tro for say no mo dan no and you wo tin mo I don't know what you do. Me Debbie, ada you ko mo ni bia to say oh jada we small tons wadro dan na ba ye onwe de no e na ye ko ho weekend ye ko ye nso so wadro dan for sell mo ho e be se den wo bia hu say ye ton na wato ama busua nye ska be siesie wonwe ama nkra na ko ho ebi ko mo ti bi se bon me fa ye busua ni me ni ade me di ade ya to ni me se na to ba de da me ni ade me di ade so mo ti bi na ko ni di ade obi unu na ti ho what is di ba le mo busua no mutim eno de ha man eno de ha ne baba me pe ba bia da wonya ba bi na eno de ha ye ka wo se me yan ka na sai asem we yan ka na sai na kwa mbo ache mpacho wo na ate akonya we so a mpacho ka be ka na sai wo na ate akonya so a ka be ka na sai wo ni start ni bia ka o ko to de na onwa ba ko ba ni nua e no no so oni ya baba ka dan no ya baba na wo da na wo da na wo ya dan so ya kwa hwe so gise be hu busia gise be hu ni ya kwa hwe to wa na won ton ye for say bo na say for say bo wasre we de bibia na enipa ya kase na mo say no ene ya kase no timo di no kum nipa na mo sre ananka wobi enipa di timo di yo be na mo sre papa na di yo bi a wodi bone no wasre na papa
Madam Dasi. Oh. Mesu ni okra na maka kire wo no. Religion. Right. Aso panyi ni yasa. On sira won so. Aso panyi ni yasa. Won sira won so. Panyi ni pa. Won sira won so ya kire bo so. Wo bi ya kire bo. Unuaba. Wo atwe de ba konfo. Wo bi ya kire bo. Wo de mo ke bia. Fuma japade fa. Wo bi ya kire bo. Se ponko ni podua ka ne nsam akonfo anka ne nsam. Sa wo se yanko fa for sale bon. Ya for sale be kwa ko bon. Okay. Me hu adwuri me na papa. Woman mi ni wa de phone. Nipa bonifo bi anche mu ya. Woman mi ni wa de phone. Me hu adwuri me yo. Na me de ye me wanwa ne se enti na se wo wura asore da mu a. Da kan sika sofo je ya no wa bo akire. We bo akire wo yo bi. Wa ma coins to see this kwa wo ji ahweni e say. Kai message im krama no a otie. What's a good afternoon, please kindly read my message. Me kanya ma why? What's say? Oh, your friend was Saje for Achim Swadru. What's say? Hey, some may ye greedy or your person kubenya. He is evil. Evil. Why can't he work for his own? What's it yet on one Kasan Yajuma and Penajapade? Well, ye evil pa shameless man. What the free better fool. Achimesium. Marco, dear ne hu kan sa ye me nwanwa biom ne se sika no de we di kan ye de ani mu waje sika no what wo de I want to the say what wo de na de wa brochire ne na de wa brochire no oni ho won twa plente kitimayo woni machi o oni mo nante su o de odi yade no eni ni ho eno de wani a kire bi na wo de oto so lawyer bremai lawyer. Okay. Hello. Yeah, hello. Yeah, many from mo ha you. Obapa me jinsu amu. Be me na pomu to say. Oba de adalema. Adom ti ye ho ye. Nyame insha papa me pa cho ye ne lawyer Safuduku na ebedi nkomo. Lawyer ewie wo ma ye bo wo punu mu anya bone asem bi na akire ye so kakra. Ene ye pese ye dwewo agyenche kakra ne kwan a ye betumi afaso atu ho anamon oru bi afri mu benfie nsia ni na wasi efie Akoma yensa na owu ye wie ye no abusua de ba Akoma okurani ba ene ne ma ena aka efie no emienu na manson bi e na so ba se odi ade no ebeche ajapade na wode nkura ne de ama wo mo no lawyer akwakoye itwema mentwe enkrata papa ne gya ye nyina no de odi ade no kɔ ye no akosesa ne nyina wɔ ne ho kwapem ne edan ne ho afumura ema ne nya baabi ntena eno na ye pese ye hunu se ade na mra no ekafa saasem we ho yo mena me da si na etia Akoma 87.9 atifo nyina ene asefo nyina ni se mo various platforms amamfo ehemu no kwasa na edika no ene ona emra ho ade ye sane man nyina edaka ya ene bi atwemo no the edifo mu na se wa nya wela na abusuafo na tase eche na mo ayen so do mu tipa no bia ina abeka ya this IPM is like wow ne ba say e bi fi mu a e kwafo ne mapa na ebre e bi sa mba no titiri no ye se e bebua kwafo ne ma a e de mo chi na awo so me say e fi 1985 a sa interstate possession law ya IPM is like wow ba yi tila no e bi to do no agi tu e bi say e bi wa e bi so na transition ne ma ma obi Yedi kai no efi 1985 eba no abusheni bia ni tumi se ebi wuna wa na wela na nko court e kwafo ne ma ene awofo tiafia ene de agents ani pa ekuo na mo tumi sem ko ji sa tumi kata de for letters of administration no nko ji bia ma court ma otumi se mun fa sa mara make nko cha wa nti ba open chance se wa chenye ma no Mirika we sa ya boni a apostle for betimi go jina court odi wa family wa tum ene ye di kan
ɛtɔso yɛ no nsa tumi no ma wo a ɔmfa wopɛ kora mpo na ɛkyɛ ɛyɛ mmara a makan yɛyɛ formula a yɛde kyɛ saa nneɛma no enti deɛ di kan no sɛ deɛ ɔdi adeɛ no koraa no sɛ mfie nsia no yɛ no kyɛ sɛ mmara no na wɔwɔ dada enti deɛ wayɛ biara no ne mmara no ɔnyɛ biribiara nkyɛ biribiara ɛsiane sɛ ɛni mmara no nto no yɛbɛto gu enti deɛ sɛ ɛma no yɛ a ne sɛ ɔbɛpɛ lɔya no bi na ɔmode kɔdaa no na ɔfa mmara kwan so ɛkɔ court to nsa frɛ kurani ɛne sɛ awofoɔ te ase a na de odi adeɛ no to nsa frɛ mu na ɔkɔgye sɛ tumi no na ɔkɔgye tumi no wie a ɔmode abɛsi nkonnwa de mmara no akyɛ na mmara no deɛ dodoɔ no a ɛyɛ kunafoɔ ne ma ne kɔɔ mu nti ɛmfa ho no deɛ abusua de odi adeɛ no atena sɛ bia no ɛnnɛ kɔhu lɔya no biara no ɔhyɛ nkrata asɛm ase a nneɛma bɛda no koraa bɛsesa koraa sɛ deɛ odi adeɛ wɔnhwɛ yie koraa no a yɛbɛtumi asade no ato mu ɛgyina kakra wɔ mu no yo enti deɛ yɛka ho asɛm yi yɛmɔ lɔya na wobɛtumi aboa yɛ wɔ saa kwan yi so sɛ ne nya baamɔda wɔ ma akoma deɛ ho na da ntɛm nyinaa mode bɛdaa me deɛ ɛni bio deɛ ɛbio ne nyinaa mo baa mehwɛ wɔ mu enti mene producer kasa sɛ wɔbɛbia meyɛ no no mmɔ mo mmra na yɛmfa Ghana mmara kwan so ɛmmoa wɔ mu na ɛwiase nyinaa hu sɛ Ghana mmara wɔ hɔ a yɛbɛyɛ saa nneɛma no me enhyɛ wo papaapa na lɔya sɛ bi a nkrataa yi koraa papa yi wu yɛ deɛ wɔdi adeɛ ne di mmirika kɔsesa yɛ no etumi ba sɛ obetumi ahu obi na wɔn asakra papa ne nkrataa ne mu ɛyɛ possible sɛ krataa no sɛ wafa koraa no a ɛte sɛ deɛ sɛbi kraman ɛda sɛ mena ho ɛna ɔfa sɛbi kuntu ase kɔɛ biara so kɔɛ nsaeɛ biara no a nhwɛmu bɛma ne sɛbi ne to adaabi nti no ne nyinaa ne sɛ ɔmo bɛtu anam aba na nhwehwɛmu na nkrataa no ɔno mpa a ɛberɛ so a ɛde bɛba ɔntumi nyɛ biribiara sɛ adanseɛ ɔwɔ sɛ mokan sɛ yɛ saa ne teɛ sɛ papa no afiri mu no agyapadeɛ a wɔyɛ ni a nipa bi ani ka na ha no asase so a ɛbɛtumi asesa biribiara amana bɛyɛ no bia nyame nhyira lɔya na baako nso ɛne sɛ efie no mmiɛnsa na meka sɛ yɛde baako ama kodani baako wɔ suaduro ɛna baako nso wɔ ɔnwe deɛ no yɛ 12 bedroom na suaduro deɛ no na deɛ odi adeɛ no se ɔtɔn na wagye sika no ɛde aba abɛsiesie 12 bedrooms na ɛno ɛwɔ ɔnwe no ɔwɔ ho kwan sɛ wɔtumi tɔn saa fie no anaa ana meka sɛ yɛdi kaa so obi yi na sɛ wɔanyɛ wola na sɛ obiara court ɛma wotumi krataa yɛfɛ no letters of administration no sɛ fa kyɛ no nneɛma no wode wo nsa ka biribiara sɛ wotɔn wode ma ha de sika gu bɛtɔm wode ayi biribiara no mmerɛ no yɛ sɛ ɛyɛ null and void ɛyɛ nullity sɛ sɛ ɛsɛ deɛ ade kɔ no ɛnsi yɛ koraa nti deɛ ɛyɛ biara no ɛtia mmara kɛseɛ paa yɛbɛtumi kɔ asa ade wato mu ɛdiri sɛ a no mɛka kyerɛ no sɛ adeɛ bi a wɔyɛ biara no sɛ wagye ɔdegya kɔ ama ha yi a ɛho sika kɔntɛn yɛ sɛ obie yɛntumi mu a yɛbɛtumi gyina so fia so nyame nhyira ɛne pension ɛne ɛne nyinaa yɛgyapadeɛ bi a ɛwɔ biara momu sɛ ho sɛ ɛtuo ɛbibia nso boa obi hɔ kɔnta ɛde kyerɛ nnipa a court bɛyɛ mu sɛ ɔmo nkyɛ nneɛma no ɛduru hɔ kɔnta ne koraa no ɔkɔ fia se nti deɛ wɔyɛ biara no mefa no sɛ ɔnyɛ hwee sɛdeɛ biribi ansi sɛdeɛ nnipa no wuyɛ no nneɛma nyinaa ɛgu hɔ saa pɛpɛɛpɛ saa bɛyɛ no nyame nhyira papaapa lɔya yɛda se bebree yɛayɛ relieved paa mesomeda mo ase yɛbɛkɔ so a ne woayɛ adwuma o sɛ akoma deɛ meara na gya me ne medi dwuma nyame nhyira wo bebree lɔya nyɛ no no ɛnoa ɛnyɛ no no ɛnoa ɛnyɛ no no ɛgya bɔ akyi gyina yie papa yɛ ba wa gyina yie gyina yie maako amama Why yɛ is Sam kɔmɔdɛ asɛ mekra ba me ho so na nka ɛnyɛ sa nka me yɛ afɛnti sɛsi ɛ wototo a yɛmpia wogyina bɔnte toto boɔ ba ɛyɛ ma ho mo te meba interview time aso wodeɛ yɛntwa yɛ ho yɛnkɔ mmra Pacho mame mo hewe komodie ne fa ya nkasa ye nyina ye Congo ointment ba kopɛ a eboa yen ana meka ne se ma wedie ne ye fɛ esiesie ba ma ye da sronko e wɔ mpem babia ye inside out very good ma ye na Congo ointment ya natural for ye dia bai enye wo wedie ni enko a
me say inside out emu ho nyina nso esiesie ho e ma ho ye kama je number no 0249 017101 0249 01 71 0204 61 ewie de nkomo ni yeti awa 0204 61 ewie nkomo ni Congo ointment ye homa hone mani yade nyina bi se ye kro ko de se mampe letwifare ye de wo hone mani no wo rashes ana yade wo munko a aye kruche ni aye basa fasra na nyina emfiri ho de to so bi Congo ointment ye ma obi anantama propro especially wo mo hye security boots ekọ adwuma no me hu bebrebe especially mines for ti se de me hu se mines for mo boot no e mo munya nantama propro mo jiri sa soja for ne police for nyina e no mo hye boot ahodo nyina nso saa nete e bi so on ba be ro mo nan no na hu nyina pa ye fita wonse nantam na etwa eni ade tembi omu complain wo mo na ho eti be me bia akra nkasa nya omo che security boot nko a be me bia nkasa wo hye pabo pi be bia ko be bia se de be ya wo nan ho na soso mu no pabo mu pampan enkomuti no de obeye ni masanka Congo ointment tibi fa 4 na ho abra wadware ewie fasra ona ho na wa shosos na sakwa na wa shompaboa won hye sosos a wo de fa na ho kama na wa shompaboa no na wokotem bia ompaboa mu mo wona ho nyempa nye fita de se de enhwane no anasa wai no na wona ntam so ente enkofo ha obia emre wanse ntu mo sosos ne ade ye ma no wo mo dai pa wo mo boko school no eya na tem bia me kasa me fa blame ne ma teachers because ankra ne doso wo hwe ne ba afa so but ye wo fo na ene ma no wo fia ye de nkra ne fifia ko school no ene wo se ye hwe nkra no wo ma ho sesie mu ye na ye de wo mokọ wo ba ne ba be diaper ti Congo ointment fa ne to ho ina kama bo wa de fa ko fa ho ne mpre de oba jonso ma ne heat ma diaper rash oba ne be dada heart ama wo ba tan no wa de bi ene ma Congo ointment ye doso pompo na abo wa sa po wa ba be si ho se pim no fa tibita so no pa tibita so awia tibita so numre afei na eba so afabi esra so sa wo sa hwitini nyina na kokokura de eyi ni se ya efiri ho ti kokko ne sa obidi mu nyina na wo tokura mpo ne sha ti Congo ointment bi fu fatare honum na bibia enye kama ye kasa ye ka Congo asema ade be chiyen eti yenya Congo ointment e fancy ye fie se first aid ente so hie ehuru hwie gu mina so ano papa bi come say ya na mse fa Congo ointment ne ba akomra ye tie ne de fa me na ho nyina hye me kakra wo mu nyina yam hye wo mu say ya ye be se ye bopomponya na te se ehunhunu na hye nsuo no wo mu nyina se me fa me ko hospital ne ko yenti sa enye kakra na ahunhunu abobopomponya e wo honom me say bo me kakra be 5 minutes eno ano no me hu bibia ye ma ne ho ahomete ya so ye mpanifo no kitchen ho ye gina ho ye ma Congo ointment en CFA as first aid na obia ma ne nsanka bi in case of emergency and one say what bi na wo de atare so free was 0249 01 7101 afi ye nkomo eto asubim eyo babia wasade ne se obesiesie wonem amana ye kama me se ye mama ayo anketo ya ye no mu fi ye se nkura ne di tofe omuko school omudi agro obuka omo na atwi ho enti kuro ba wo manem na wo panimu ankasa wa hwene media trentwe wonem hokoba de bia e wo se utimi siesi ho ma ho ye kama enti na naturally ayarasabia o natural ayarasabia ye nru ahodo de ba abonten kofo complaints about doso ya ba be hu say infections ya dia e ma ne memma so wi ye gina ho no mu a e ma ne ye na mu be 75 to 80%. And infections adokuno yenti emane de infections need na ho pa e de be nti na ma ye lead because be ma kofa infection acha 2-3 days 1 week obehunu no was started treatment na de refri ho emane bi yetimi habosa emwa we ana bacteria we for 2 years na ye hunu ye because of say be emoja anu ohye ana say asamba akumye no bi nti ye hunu infections ba ma ho a etan ye ho che ansa na apie ma akoma na some months na apie ama wo ma hu eti sa ma ya infections ba ye ho a eche ye mu say ye ho say so onye oba awaware na wo ye oba wo multiple sex partners a wo de ama wo mo sa ma ma no so ntra ba bi ba ko na wo so ko mo nim kakra wo so de ma eti ama no ya ma infections are spreading naturally for say ye pese wo ba bia infections betra wo ho a che na akwa say wo ni pedue ni makwa
because infections be to syphilis one who is syphilis be to me abodam syphilis be to me say kidney syphilis be to me woni fra syphilis be to me abubu agu ho enti said ye be ya e mo ni nya kwa akra metena ho no masie aba ha wonti no yusu eye Congo ointment wa bra wo dware awie anopa fa bi hye eno mo dware wi afa bi hye adawo game ni dia na da wajare sa ba woni game dia anopa fa bi hye eno me fa bi hye wo ye ni sa eye natural herbs nubuna ne hahama ene dia ye nubuna ne hahama ekum bacterias if the wo kra no beku na firi ho enti uyusu ne saa ema enku na na say drone bet na wanem na ene wanem ho no mafa abo no se wo kofa ne toilet so wo bi eju so be me bi na di ma wo ba ya no wu because of a drone pampan no a ejina dem ho no ana say ejina wanem ho no na wo kum bacteria no efiri ho wo nya kwan ko ho no akodidi ho acha akwa akopra ema bebre sofa e wo cases ya make one semi obabi si mako infections be 10 years enti me ko mako ne 5 years mako ne 6 years enso free manemu ba manemu ye mehene manemu keka me naturally ye the numbers ne tom from him ye se bo modi afre ye pese ye hu the type of infection wo wanya ni bi because infections ne also ye white ye syphilis ye chlamydia ye gonorrhea ne nasefo nyina e wo but e be very powerful bi eni den white they are found normal white and no treatment no enye din biasa but obabi anemu keka ni so free wo ba wo say ye white bi nua ba ye white anka wo ye aduro no nkekọ frɛ yen ne kasa de wanem hosi ye ofa ye pepepepe ye wo hene ana enso free ho no mo eba enso ni color ye sen pampan ejinam because a man be one so na fruit na seba no ayese mo jesufi e bia yellowish te sa akokɔ srade e bia hu green color e bia fita eti mayehunu e bi de kra no aye fufuo no ana fita na se ne ma white nkizinkiti bi ededa dem yesra infections e kumpa infections mankrofo e bodam infections mama fo ani efra e man titru enti naturally for yesi ye pese ye hunu enye adro ne to a wokoto ne sa ene ani je ho freyen na ye hunu infection no keka se de wana mu si kire symptoms no ka kire ye na edi emfieri do sen na ye kire kwa be fa so abe apply ointment no your numbers no 0249 01 71 01 0249 01 71 01 0204 61 nyame ensha papa pa medase aha Akoma 87. FM Akoma mo nsam dwumade no a ene waso eguso a wutie no wanhohono e wo ba bia wo bia tweme na meba wate susupai meba sisia mido na den na wote ho a waye stiff sa no ono kwano no jama wa bre Akos senia mensa ne menamu twetweme no emu aye titiriti mentumi mpo nsore wo hu na enwanwa enu a me fridwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture emma moja edu mu afusane no echeye natural garlic papa bi ene ye de aye aha na no na madam Fukofi mpo ka kire me se Piwak natural health for bi bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hum edro yi enye mapemfo ema wo ma wo manofo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratoyi yi atum 3p garlic mixture yi obenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu bokuma se obenya bi wo Misty Herbal Colinac Herbal Apidang Dani Herbal and Angelos Fred Piwak e wo 02489288824 and 02010000021 Transpeed natural mineral water. See what do you maybe a sorry for a year party, engagement, wedding, restaurant, hotel, shop bar, stores, a fear baby and you, and your son what for dear, and see a here a Transpeed natural mineral water. It's answer and see a Transpeed natural mineral water. You are 1.5 liters. You are Dantamu. And you was small size. You will come see a crepunta break. 2 boots in pay. Freying 0549 305020 and 0554 207384. Transpeed natural mineral water. FDA adjudged the crowd to never walk under ladders. I keep
Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra, sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hye me kasa me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enya enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba misha enru dudu etu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi ejodi nkratu yi atu. Hey, me don't we are see. Let's say grow fine dear. I'm away fine papa. Why food? Sell us go fine. Why no me show crying. Hey, I worry for. Na dey na money this year. Somewhere secret dey. Aha, grow fine herbal tonic. Yeah, moja drum waso aba. Ebo afufuro yie pa. Yeah, the young kasa ye koko and ashada ye. Ense mu hwam. Emu so da. Enti wo obi a wuntumi na. Wo da no krokro. Ana wo da ntentia. Wo so wonu ato a wuntumi di. Aduane pampan fa so na wo fe. Honamre, wo ye dimo kakra bia na wo sai otichisi. Afei, wo ba wontumi mo ne sai ye. Wonum grow fine moja dro no. Na ebo ni podwani siesie ni ye ba. Grow fine herbal tonic. Eye super. Enti obi a wo pa ne kese motu no. For the tremu e Kumasi asakore mampo. Wo sabeka bi go all chemical shops. Ani e bi dro de bia wo dimo. Sa wo pension mu fresa no mercy 0244 596532. Anase 0264596532. Grow fine herbal tonic ana. Moja drum super. No me. Ya mama kwa baba ku 87.9 FM akuma mo sam jimade no no na wasuruso awutie na wo hwe ewo onua TV Facebook akuma 87.9 FM YouTube akuma 879 TikTok enso edi atwegu afia and somehow and some dey hapa and some hapa na ya na manage enoma bi kakra ho say ya wa mranimufuo sei wo ha o mu begina ma so emra no kama we ye gina mpampe okay asem we me say ya twa aka ye gina mpampe aba be di ho afi ya da so aye ya aka because makometse ye ntia makometse ni na ne semako eni pa woni ha wo abuchire na wo no so wo ne mma na wo bo ne bra na wo ha ne di akire ja wo na wo de wo hu sika koje ebe ti wo die e che nyaka wo hu nie makosesa eyi mu papa de ma wo maame abra emu maame de wa yi freje de maame dia enkonya maame dia TV maame ya chema ni pa miense enye yi maame dia ya chema ni pa miense enye yi wa ne ka kire wo ya apanyini wo good eti ya chiche ni nyina penifo na de yemi ya ni nyina se si ya de guma me de mo kura se maame wa wu yes ni maame mo de maana na maame wu ye wo ka no kure wo gu wu nyi ani mu asise to wo se mi ma wo kwasesa ye ene bags 4 ekola 4 eso ni ana wa mobra so wo nyi wa mobra wanto TV wanto enkonya wanto fine wanto fridge mattress on na bi so wo gu nyi ani mu ase papa no ubedi okay wonu ubedi pa me na no ya na me tena me se obi se samai ni ho na ka so pa se efie kakra kasei na obi mutimu free shadan onu wi ni no anya mutimu enkoa tete aponko so e na ade hye ne na mfomo onu ni papa nyina no ne papa na ya adwuma onu na eda ne papa onu na da kan ase no onu eda ne papa ka ase na na waka che no o se papa mi di onu da ho onu di obetena onu ne papa onu ne papa ya adwuma no onu ne papa ya o sabre nyina woni na mo ba bi o danka woni na mo ba bi bo bra onu ne papa na enam a o mo bra ya adwuma na nne esese wo ne papa afirim na wo di bua ma wo se wo na wo ye papa ania
bibia wo ho ye dia hye won sa che na menya bia ene e ma ko nya bibia nti na ne bu afuo no enye bibia nti na ne bu afuo na o pese ne papa na wo abroche no aka onya ne number ne nkasa eti se wasan no ho die no akwa akofra wo papa na wo abroche dia ene ba ono amecha na wo die onim se o muso akwohye hoyi e bia 3 years no nya mai 5 years no nya mai eti adenti na wo tutu wo buo asesa Mr. Boache aden ade enko na wo gie okay na ma akoyi ya ne be tweba we o sane ene ono ana lawyer akayo lawyer wo ho lawyer say ya need ye betu ase ya ni sapa na amanfo ahwe wo ho yiye wo amanfo japade ho me da say happy birthday enko emma we dey belated happy birthday ya masra magie ya masra magie bishop sir belated happy birthday belated happy birthday belated birthday I belated birthday wow papa mu en fama me papa prophet Elisha Abu International Central Bible Church wonderful ye twanti aka na ICBC oye ni pase enye wono a enye wono a eja wajo papa ya me ensha opa no onto papa amen musra no noso amen ya wo ya makunafo enwisia nyanka ewrade hwe ho no masafo ni nyini amen hwe ewrade di anyonyam amen amen ya me ensha opa papa happy birthday so enkoba Mr. and Mrs. Afayam Enshayeso constituency chairman. Oh, okay. We every Madam Fosti, Yeni Ankasa, your manageress, your mama, was happy birthday, and come Mr. and Mrs. Yamin Shamapaha, Enshayeso, constituency chairman. Yeah. Radimani, my papa, Chama, in Siwabrabum, after 2024. Radima Unina ye, na party news Unina ye. Amen. Yes, to demo. Amen. My name is Family of Asidi, Eric Kwajo Dakwa o papa Stivo o say yemo a woda pa na o rade nhira wade suamu niam bia wo ye e wate asefo asase so rade nhira woni onyama no na dachi nyini be so no e wo Yesu dimu amen make message kakra na fe papa find the to aso na yankwa homa so o say mama this man is greedy say eyamia kama atwe sekankuri sekankotokuro edi na chikura da he's a very bad man we say we your elder Elvis the free takraze na eba ye was say man will never last okay was say enipa ntawa febo na on kan unu sesa wotobo ebo edan a esan bebo wankasa we every friends Abraham and career and what the every obaye messages no don so when they was come phone back me kan no kai this man needs to be nailed for life. God bless you for the good work you are doing. Mr. Boateng a different crying and okay, or say Maa Akos, what do you say? The man is a church elder. He should handle over the children. Okay, or say this was your church elder kura offer emano wo meja pade nyina ema wo mo pacho church elder dey kan was or say we Dennis from Accra. Or say this man is very did the attempt na den baba ko kan was say obodam pa yen hwe say aposifo ebetumi a che no we dey ya dey asem na my lawyer don't worry was say my name is this man is so was say I'm from Jakuntabuo Kro. Okay. Also the man is very wicked. When you're the man is wicked or the friasin for su. The boy is too soft. He should act like a man. Na meme papa japadie pa bet me aja kan tell so say I'm Kevin was hey what do the hair by you was hey come here greedy to pa say yes papa fatu at the end also okay doso papa fa the end to aso na me enti dia catch ejabo achi ne say obi wu na wo hwe akiri ma no a eno nkire se fa ne mane na japade nyina fa boso
ebi esi santimemu esi kumasimemu ha ama sankrofo o mo wie ye basa o mo wie ye basa fi se ade ye wo wiase wo betiti nyanka se wo kɔ ne mpa so na osu a eba wo so de mi yansa papa wo ti asɔre dem ane senga untia so ne kan kolen kwa kodu o makwa duro so akokunkum wo mu na ade japade na ma wo ma wo na yesi wonam ho so no but me oh no kurekan ya tontoma ka no kurekan ya no kurekan no bi oye no kwafo bi anso ni adamfo so no o se wo bai wo so no se o ma papa japade nkam no wo se wo stubborn onye sanse mu hunu no mpanyfo ya munyai ka stubborn wa tese na we jimi sa akolo di oguade o se system na ko ese wa won kasa na wo ye boko bete jimi no we di oguade pa o we di oguade pa na kokofo no de ye so be stubborn onye umu ade baba mi kan kire wo ye se ye papa na nche se jobi na makoja ni tirep ye papa na nche se wo je wo kwa wo se me kwatamale fuma mi nkoja na namfo mo na ni tirep da bi anya ne sa ega boache ya wadwene se de wa mene no ubepu fi se mra e wo wiase na mra e wo man ni mu wa ye di sa adwuma yi bi diu fabra na ye nkyem krofo bi se mra e wo wiase ye ntra ho me krofo nyi krofo japade e moso na na me ya busu apanyini na me de me na tia so obi di ni na tia papa japade so a fabra emra no wo ho ya ntesti law no a nipa bebu akwate asa ya da lawyer sepa nya minshira no pa okay obi se de o se mako momomode asa mo bebo abrantie ho bai because papa ni tirimu de obetumi kura ku no obi asmo de bai no o se this man is evil ma why don't you show his face on the screen for the whole world to see grace anyway every hohoi and bai me ho so obi send message bi na o se mama there is ghost or say samai wo ho ni na ne say omoba pour libation ombekwa kogu nsa for their dead father in the cemetery omunkogu ne na so ensa ane na ebetumi aye adwuma sana ono so kan or say this man is very bad power if it is me I will not say it. Elvis from Takraze yeah na chasa yako yanim sa messages no de edoso bebre o say this man is very bad power okay and also messages are message or the buy no yanko na yane doctor any Akoma doc me mo heavy yeah na mommy okay yanko mommy yada say ni what scientific hospital you Kumasi atonsu mo na akojan se ne da bi e ba ni mbedi nkomo no ene so ya ba ni besua ade kakra ansa ne mama huni ma hodo etimi da bi e ba e ka kire mo se ya na adesua no ho hia esan so bu ono ma yade bi pese ba no so na yade ne bi wono mo abehwem na bi a nipa kro no niam hodo betimi abo ma watimi asi ade no ho kwan no ya na atwa no ho ahia enti o se e kyerɛkyerɛ haban hodo ne mfaso de nya free mu na afei enuane bi a ye di mfaso nya free mu no na o kyena bi yade bi ba wo so a watimi hu kwa betimi afaso na odi atu yade no ase ye namba ne agina frɛ bebia wo bia no e betimi aboa wo sa kwan no so ye wo Kumasi atonsu Monaco junction ne adansura bank no ene die ne hwɛ ena akɔnkran so a ye wo circle ye wo interchange ya futu Ramadan ne wo ya ene NS Chemist die ne hwɛ enkran eye Thursdays, Fridays and Saturdays ene ye adwuma wo enkran Kumasi de adwuada edi kosi edame menda nyina no obeba betuen enso ewo Kumasi na mamu adaroma enempesi edi nkomo kakra edifa ensanyade ho na ensanyade na ehaye pa ya ye o mema bebre wo hono mo mema sem no ekofo mo ye bi wono mo na behwem no courses no pa na se course we no pa no eye yade onya ewo enemu nipa na hwe no wantruti betim de asem kese pa na edi abre no mu ba ko eye syphilis gonorrhea wo ho afi almighty HIV so hono yare ahodo bebre na pese edi syphilis on komo kakra syphilis akwakoye nemu nsanyade bi a kire se ni adin anase ne ho odin ye pa na ade ba ko no syphilis no se bani padua ni mu a wan hwe ya ena ne ho adi nkire
da ebe na say e ma nsusuanso bi na say da ne ho adi no na ama kire say e de ohaw kese pa e na e de ebre wo syphilis akwa yade bi a ebetimi kura abo ama kire say wani ebetimi ha wani yi pa na syphilis bacteria e na e de ba me pa twa me di kan fe number ni tudwa ye wo kuma say ye number ni 0244 08 76 87 0244 08 76 87 0244 08 76 87 me patcho syphilis ade ne se ba oso na wan tu so sa entamo a oba ebetimi aha obema nso betimi aha na de area Akoma syphilis ne ba ne se bia ekwan a ofa so obi kura kwada ya won foforo maami obi na se bi o maami ne ma no fo a otimi na syphilis ne bi anampo se bi won ma no obi koda obetimi ama syphilis ne bi so obi nko ade a obetimi ama obi enti so mba bi ho no ma bon se niema bi ebifiri na se ba se bi nka bi ni ade na afi niema nso bi egunu ni ade no wo se otimi etusa enso wo ho me se syphilis no ba bi a aboa ne be fa wura no initial stage na say primary stage no say shasi a ubon se ho no na enso bia begugu na say rashes bia begugu rashes na begugu nso a enya wo ya ebu wo be ye ohene kakre but enya ohene pi enti o ma ebu okra amfa won san kan acha bi o na wotwe me sabosumi bi na eno asa akọ enti do nim say bia enti say be me wokohia namu a etimi gu be ma ho ana say ba bi kura abo na fawire bon se ho no enso na gu ho na afika krakra bon se no ho a na ekọ afi omu ana asan so aba na bon se aba be ya apoapo na aba be ye kuro eno so omu a bon se enhye dan ha enya o ya bebre bon se na esan ekọ afi edru the tertiary level be ye hunu pa no a ene ane ko etimi ko fa sa ne ma no so e de eba no me pa atwo wan hwe ya wakoma syphilis ebetimi ama aha wakoma yi pa afi obu won ko etimi ema wadwin etimi affect wadwin esan so ema wadwin haw enti syphilis wo so na se wan hwe no won tusu sa me pa atwo be haw yi pa ya betimi ama wawo mu nsem kura no ene ma bebre eto etimi aye basa enso ho ena be ma rodo no ana abu ho bo nso ho na ne be ma no fon ana efon won se ne kan ne te obo nsensakare kakra bem obo nse efon se ne ma kan se syphilis no yade a eba ana se eba so a enan sunsun so bibia di bebre bi ebe ma se wo yemu ahyehye wo sanse nso na bi wo no mo a rashes na no abesa akọ ha ntu banyin se bi a bibia anye wo a me pa atwo betima ma me masem no so atimi akofom ye pa ho abon se nsuo bi firo be ma no ba obu ma kobutu janabia so na wo ye ne hu ya na ochimo na nsuo fita bi firi ne be ma no ba me pa atwo ni monim ye fo ni kiremo wo ni what scientific hospital na yenhwe ema bibido ba ni what scientific hospital a enye se fiti na ne atamadru organ mu di ama me pa atwo edi ka de fidie hwem hwe hu se problem na aba no ede ba de ne de problem ne baaye na aboa be ne de baaye aboa no so aduro be ne betimi aku no ansa ne afaduro e de ama o se je kokonom to ba ni what scientific hospital a enhwemu ho adwuma ne ye wo ho me pa atwo bi bia so ye haban me pa atwo gina be na frɛ se de be ya obetimi anya me number ni 0244 08 76 87 0244 08 76 87 wo ho na ho na nyina ye wo ya obu no abon se na ne bofro no ana se wo so da bia wo so tia na etia me pa atwo fo ni kiremo wo eye yaso ani nhwe ni nyina emfa enka ema na se ne maka no se nsufita bi fro be ma no ba ema no so no obon so ho no ma na rashes bia begu ase obon se bi wo no ma ya ne no akọ ebi wo na begu sirem bi wo timi gu ni sirem be fa na chi me pa atwo syphilis no esunsunsanso no bia no se na me ka ne ba ebi wo no ma enya wo ya ene wo ho no eno abesa akọ badwin se bia de tia na sa etie ene obon so tirinwi na ahyase ebubu ana se bu ma fever na ahyase kan wa me pa atwo fo ni kiremo wo ni what scientific hospital hwenie na syphilis ayade wa ana se moa no omo ho hene yie pa se na me kan wa ekura betimi affect kidney ye betimi ade adwuma ha nyina ade abrewo ni what scientific clinic ana se hospital ye wo Kumase Atonsu Monaco Junction ni Adansura Bank ni die ni mehwe enkran so ye wo circle interchange na se a enkran ye Thursday Friday Saturday now sabe kan me pacho wo ho abi wono na na se atata ana so bu wono mo amema sem enkoyi ya me pacho ni what scientific hospital ibetimi ahwe ede ama wo ena obu on so ho no abon sen ni an ho ye ohene pacho ho ye ohene pa no a ibetimi ahwe na fi yakoya de kode na nam so ama ahone na dai ba no ena obu on so na Akoma boni periperi ana se yade bia ha obia no a me pacho onya ne puma sibre no fo ni kiremo ewo ni what scientific hospital won so asore anojo edwon so emprenso ansa na ade ache me pacho modern abra na enhwe ade ma wo be ma na se ma o prostate mu nsem no enkosi enkofa assembly ya emfa emro yade bia na se nsusuanso bia ni padua Yakopon bo ne se wo ho ana se uti pae wo bibia
unusual symptom bi ebesi ewo nipadua mu no kai na hunu say nipadua ni mu akwa baabi yade wom enti nsusuanso bi abe say de nipadua ni mu a enye normal enye natural no me patwofo ni kiremo ewo ni what scientific hospital ba a doctor fo nyina abio mu nimde obi adwuma wo ye no me patwo yesu ade ene ho no mu a eye bibiduro adwuma na ye ya yebetimi ede etu ase ade ama ye okuma ase atonsu Monaco junction ni adansuru bank no ene die ne mehwe juada ko simi menda won sabe kan ena enkranfo so Volta Central Accra Eastern obetimi aba Accra Circle interchange na se Fotorama dan bi ne NS Chemist abro san die ne mehwe enkranso ye Thursdays Fridays Saturdays enam ya de bi akotie bia no ya ama o memasem aye mre memasem kof mo ba wo ho anen sufita bi gu ni ade pampa mu ni ade o ha bia na mu ama eye wa wo ho kwan no eye ni what scientific hospital for ade ne bra nenso de bibidu obehia ama watimi atu na wade wo ho mepa charge number na frɛ na yeni nkomo bie mu number na 0244 08 76 87 0244 08 76 87 0244 08 mama na eneye wankasa onua doctor ni mo birthday eneye doctor birthday yeah, dog, happy birthday, pa. Waba, ofe outside naba. Oda so chele yo. Happy birthday. Nyame onko so nshaw. Na oma wo enimudie ya wode ebesa ya de wa ahodo oma onimudie bebre. Happy birthday, Dr. Niwat. Ye bekwa oma ne so kakra sebe ya ye nuanom ya omo wo enkran ne regions na aka no. Won betimi a kire oma dwene ewo asem ye ho ye beba. Yenfa yenua ba yinwura mu kakra ka ye bomodi afa course no kakra bi nanka yenuanum bi ache won madwe kakra pacho betina se na okay wo de eno me mo numbers no mo fro ti me mpeke hello Maa Akos, good afternoon na pacho apomo me adom Maa Akos mo ma yen kan ko entre ho na so ma no de ai ko bu achi ho kwambu achi we ko to mo de Mr. Biakopo we ade eseni dey so we be a breakdown to see we many for no high down now to say and now to be three by na ka so be say o say me ka ya lawyer no ka I say mo say ni e di e pa o from day one now to ayampia o say me ya lawyer na to be dia what say the what be so be democrat ato na to wa ye bibia wo ho no aban wo bi ni ka enti ye say ta ba to kra now tell Maa Akos the idea about you one kind of what you see when also the money in the retro you the video mo times 100 obi papa born the bra self to ni papa the boy obi papa born the bra jani ma me say the ma card tina wa dia can ten so now to ka ade ababa ya bona kwa the video ka yo bi dia meda say me pa cho mo wo enkran ne regions na aka no ebo 10 minutes no eno no kumase ne for no be fra nti mo ye di ama mo mfre 0322498035 0322498035 and 0243114497 within the baby afefri hello Maa Akos 1937 aka Ghana be and I'm better mechanic. Papa no, we do one market. We do what you phone to any market. We play a family kubachi. Na dia waya amambo achifo nyina ni mo biate on sign na chi. That's it. Bu achifo nyina ni mo gwa on sign na chi. Odi ni baby afefri. Hello. Odi ni baby afefri papa keka ho ni enko. But when we give it to the me pa so yen kwa me pa so we did me was on American Proverbs 30 verse number 20 also na fa mo bo onyansoni na wa hunyansa na me odi ni bo kwasia no ezina mane it say asor na tonini no asor mane so bibi in fact as me nimpa de e bobo nimpa no won fiti nimpa mu eni nti se ko ba se wu nuaba o ne papa ade ho na se wo ba man kwala na da bontin a
na nkwara no friend woni fi ehia wo pe friend woni fi hia ani media kaka maka sa na panini ni o hwe ni me da se we dey ba bia free ada ya friend adam kasa fe asama no tan okay yemko ajo nyame kira mo na ejuma pa na mo ye hello me pa cho kasa ni yemko papa no anya de kura o chira na o yes I say like oboma bro nyame shira o so pesa obo wo mo abrom eno ya adwen we dey ba bia free good afternoon me kasa fe akra Jamestown yo Jamestown yenkwa good afternoon mama ntie wo TV no why ntie wo TV no me kasa fe akra Jamestown na te kasa ni yenko mam ba to me program na e papa wa ya de nyame nsawo mam ba to be bre ade papa ni ye de ne kura nti we de mo yiye mo na obi a mo ji omonia be wu a omo ba mo japa de no na mo fa tia nyansa me da ke be bre I mean sha ya cha James Star na odi want me enyina so kafra we dey ba bia free hello we dey ba bia free if I show friend Bra Francis me pastor is actually system yo yanko mami papa we di mi yanka sanka because he abamu we bra wa bre papa hu mami ka ka se adwuma ye enye small job and to you say papa wa se ba adi bibi esia ma abamu ano se anka odi be ma no and ti papa na wa ko ni dia di na wa ko fa mi o ma no there is a secret bi so ra was a major no na odi na di papa ni baba mo ani bibi fu prokra en ka ta ja pade ni papa no ho time na issue ni is actually number 2 if you know ho ma mo tun fie ni wa me ensha opa we dey ba free kafra homa no eso yes sa no a anya ya no bi tu we dey ba bia free hello mama yes also make a free no boem okay yankwe I do have a pay you cry them because me you want me to ask you say if we say obi e wu na so ga ne mega pade ni kwan se wutimi kan tanso so wu so wo bisa se wu so wo mani biu that's wo bi be do so ade na so ye wo ma bisa na wo da sama do wono na wani be di ana wani nje entu so wutimi andu wo bade akola ne japade wo so yin na ede mano na bema akola ni de wonka na kuma ntune ne mse be bi aba bedan die obenya na ade ni na that's all nyame nshira within one 20 bi na so din ba bia free hello within ba bia free me pacho entie wo TV no me pacho yanko hello within ba bia free no so and to be anyina so within ba bia free hello within ba bia free okay yanko the patch of person yanko mame papa you know about money because that's it tinia dia mamra nim fo no within ba bia free hello within ba bia free acha me ka free ni and no me pacho yanko hello kasami yanko mame acha me ka free me pacho entie me sra mo a mo fra chire no entie mo wo relative no entie usu ka ba dai mame fa di otwa to okra within ba bia free kasa for sprinters road ya femi Emmanuel okay ima yankra pacho na di papa no de oye no onim se
Oh, hello. Papa, and I question, or just wait, I know. Me see Papa no. The oil no so wo. Onim papa no onim so nyamui. Because na we dey inform me life. Inform me life pa aka me ka twa na me twa no. Ajobra o. We dey ba dia free. Ida so ka free atanta tuma gogo. Ona atwa to yenko. Maa Akos Akoma achi. The best thing is I know animo antimi atito ntuma. We nime e na opagya manima e ne yare da ho. We nima ye ka te na ye. Bi nti na ebu no no hwa ko etika ho anche me ho de tika ye nima bra wo bre. Ene papa je na chi ama mo no han dan na ba sisi wo. Na bibi don ko ta meti makoma mo papa se enkobo dan ho. E de se mfunu ni sam funu ni sam santan no. Titi kwa te de bishasem ni makanta mo mo tabra bi mo. Obi abra so fi agara de na ya jakajere. Wona ni ma ebe ko mo so pa branko ne be no ebe ya me be bo ho mo ni triple na pampa so policeman Ahaya Akoma 87.9 FM asem na bufu ya kasi ya fakos ebe fakos ama no miensa no abiko obi apeso kire na adwene bi ahoma ne so ayehye nti wo de se wo tie mi a reserve comment no na ebo 3 ebesa fakos ne biem ti se ebedro na onua wo so omayi afri mu ebo 3 a ankran ba bi a obi abetumi afre na onso atumi a kire wa adwene bi ma mema mesekan case akwa ba ma me mema wa hanwie na pom te san udin pacho e friend Sadia Sadia yo o kan ye Sadia ma me kwando sardine se me pese me kai udin no na man kai ya me kai Sadia eno no Sadia free hin na ba pacho me free me wo what he say de me ti bokrum awie pacho me ne mai bi na ho no Nene na atrasi abe 7 years. Na ohun me foforo no. Na ase me nenu wo ho a ya mitimi me nenu koshia wo aflawo. Me kofa niama. E na ohun me na oje mi lamma na ose opese wo ware me. Nti me nenu ka ware ho asem. E na ote ase se ebe ware. Ti me nenu wo ho na oje mi lamma no be 1 month am ntinenka. Misura minti kuro masata me na meti kolongo ni papa ne mfi o kolongo ena mre bi mi wo ho abe 1 month am ena ofre mi se ni wotu kwan se waba na oba enso wo yare ni ka na asai nti se woti kunu na francho ena ofre mi ena o se me mbesra ni kakra no wo yare da ho ena me busa ne se me ba me nu aduane mbram e kom de no me ba me nu aduane mbram ena me busa se aduane ba na ope o se ope kwan ni talia ena me si you ena me so ko di aduane me nu evi efiri kolongo e de bre no aduane ana ne kondo no aduane ope di no o se ope de yin kwan emu kokko no ni talia o ye mobile money ma se fa no kwan ni talia ena me nu evi mesi wo ye mobile money ba se fa no akwankwan ni talia eno an se ti wo kogina adwamu a hey kwankwan ni talia no ma ba na de egu basket ba koma no ena me nu evi ma no e de bre e de firi kolongo de fraka na me de bre ro kunu na francho me besra no na edi mani aha o ena me hu no mani aha keka ho ena me hwe no nti me hwe na yedi nkoma anwumbre na me fa so kofi nti e ho a wotemi frɛ me kofi me sɛ wonye adwuma no ti wonye adwuma no kura de na me ntini nka bio e kyerɛ me kofa ne mo wo Togo ɛna me obi ka kyerɛ me sɛ wa hyɛ adwuma ase na me hu no me si me hu nti na anu mi nam saa da anu mi nam wa na ɛya no wa hwɛ won sɛ ye na akonya we timi twa why nti ya na wa hwɛ ye na nti me kɔhyia na me bisa ne sɛ nti wa hyɛ adwuma ase na wa mfrɛ me wa nka hwi ankyerɛ me na o sɛ ai na sɛ na onye adwuma ti abone nso a ohun mi wo me mi nu akwankwan no kolongo di bre no na o sɛ ni ka enji ase me mbɔ no busa no nto
eyi bi ase woto 7 million ene me de ma ti mi wo hwa na o sa ka che me se mi sa mo no busia 5 million ene me sa di ma se ni de mi hima konya no o mi bo a o ba be adwuma o de be ma no nti e wo hwa 7 million no o be hye adwuma ase no no won fra mi won ka hwe nkyere mi ntini nka nti mi ba fla o se mi be fa ne ma o togo na mi ti se so wa ba ene me koshia no ti me koshia no me se wa hye adwuma se no wanka che o se ai na nsi ya na o hye ase ene me se okay nya hwe na me sika ne ene o ka so obi de me nya abuti afi na wa hye ase ti me ni wo ho a di musa ye wo ho brei wo kwakwan so a mfa hwe mbre me wo no oba ti wo nto hwe ma me da me ni ti ho nko a me ti busa ne se bra ade ma ya oboni bia na oba wo ni mitie wo ni se me ni wa no me ni obi aka ho wo nti mi ya duru afla wo na be ma bi kura ejina wo na me ni be ka sa no obi asi we de oluma yiri o oluma yiri hwe no wanko na wo ti so me ni obi kura edi nkoma no abeti di pakro wo ni se ni yiri ni mi mo so ware mi wa ya sa ma obi kura ntimi mbese me pe di so no wonu so won hwe ni nti edidi musa na afedie echire na meti se esi wanyem girl bi ho be ware no bi so ambo me amane wan ka hwe ankyere mi na me si yo nti mini no wo ma me sika woni boy ni girl ti ho a wo bo hu kada kuruka wa tukwan a wa ba wa to ne ma ba be che wo nye mi bi da nti mini ni ti wo sa na afedie meti se asa esi wo be ware na me busa na o se ai woni girl bi anyim na ne busu yafo e ha no se won ware gan woni gan no kura won pɛ no ena me se won pɛ no a anka wo benyem no nti mi de me pɛ asɛm bi asa woni na anyim akono ko ware na woni ne ntira na me so me pɛ kunu ware ena o si o se yen kire mo fo de ware mi yen se nan nti ena me si yo mate nti edidi mo na dakoro wo ba me ho sa da mo ye ri salle kesi awi to oba ene manu omu ena oba eso wo besra ni ena mi se awo firi ni wo se ni wo fa bi aware wo soro ha nti o ha na ofiri sa ta mu no nso no wakoya ga ni ho ade ebra mi nim wakoya ba na wone ne wo ye no ho ade wa bra wo nim wante ho hwe ti ho hwe na ebra wo ti se yesi wanyim obi ekoye ne ho ade no ubi sa no ene o se de ene o se ai wonu agel bi nyim ba se sa agel no wonu won pɛ no nso ni busuafo ha no se won tintina won ware girl no enti mebo wo na wo ne girl no anyima wo dada ansa wo hia wo na se wo ne wo tie no ene wo kofa sa ba no enyinsen no enyinsen na abra mi nim etire kura na me biti se si onu obi wo a wo hwe no odidi uboto odidi waboso mu no odidi wo waboso mu no madam minni madi a mi boy no ko de am na me si ebi a odi mi akoduro so ana ususu se no ayi oduro hu wa yo forget so hu forget ya na okura kwatekasi entia kachira me afedi me da bi nya afedi yi me question anu mbisa question bia no ayi ano we di asa wan to si afedi me sa ba obi me say na pe no ade na wo de pe no because wonye hwe fama won hwe woji usika wo na abo ne ho ka ade na ade pe no me na me ni ji say yaka ware asem wo be ware me no ware o maybe sa o ware o enwusuti o ware o sadia o ware o what ni na ba cho adoma ngo ensen wutia wo ye ni se abeje kran ya ma obi ateso aje so ano o ware o ba cho David isi ntira mi bi sa question se onye hwe ma o ba cho no okusa kwatekasi ana Emodu anaconda 24 inches emu adan wotimi waye no wo pemi so be pen we ye pe pa wotimi afo achi akwo foforo ekoye ba ne ho ade wa bra wo hia wo first no wonye ho ade eye pe me ba ama dwene ho yie mame sa ye pa na so wo hunu se wo bo ho moden ti wo bedidi uboto mu a ye be
mema no mo do ma hwe kase ne na mo first ne yakase e ma pe de ade wo ama wonu sa adwuma na to e ma pe soko ne ma pe soko ne ma pe e ma pe soko ne ma e de ma ye ba wo bi mi wa ye mpe we e ma pe soko ne ma pe e de ma ba bi mo wa ye mpe we Emma Pesoko ne ma pe. Ese ma pesoko. Emma pesoko soko ne ma pe. Emma pesoko soko na me ma pe. Emma yaba ebi mo babo so mu ayempe nwe. Ye. Emma pesoko soko ne ma pe. Amen. Amen. And that's so cool. That free man, I put the man in. Ate. Hello, me pacho, your friend was say, you are Ubodia, Nampacho, Eduma Bana, oh, yeah. Not one high would die. Unkwana would see it. No more minutes here. No, we are no Mikwana, and we are nice, pa. And oh, what you, Mamma is a home. Wakaina some. Ha! Everything I done is Hey, a bit to be bizarre, no bizarre, what you man radio no scow. Yes, what bizarre? Yes, Sika wom. Yes, Obedi na eya o tabantam eya na utumi ye aduane kakra bi ho no was so pekwenkwen ni tare a kwenkwen ni tare a sika ma o se bi sano no so kogina dwom a kwenkwen ni tare a na de egu basket na de akoma no se mema ba pesoko do se ya dane no sata ndo no humobo wa ba tobo mi ko dwom aso emusia for me di ko dwom sabre ka obi aka ne de ya ne pressure say hure nie ma sanka 3p garlic mixture ene no so de wiase ne ko di akira kuma hwehwem no ma sanka 3p garlic mixture da no numbi wanya bia ho wo kwa be ma 3p garlic mixture na de akwate pressure ne so na Achino so hono etia ya 3p garlic mixture mana bana wade boni ni ntida bia da wo hia 3p garlic mixture afa ma sanka 3p na immune system no so hono enyina gina na so fine na enkuntia ya de enfama afa wo ye ba wo kwa fichire wankasa na nse wo hunu ne ma so fichi kuro no ayaya wo ba bi o na dwo ni pa nyina ye adwuma no wo bu ni senti wo no kwa waka dem ya ma sanka 3p garlic mixture na emo mema nyina wo bia timi numbi ebie ntini mu ema moja edi afurusane ye wo nipaduam na wakoma no so atimi aboyi eno ti 3p garlic mixture eno ane aduro na wei eyedra wo mode garlic ahono ena fei ewo afra bibi fufuro bia nka ho ensuo nim ene yamfa nkaja ne no so nye ye eno ti obia da ebetimi ano bi ya bomoden ebisa bi ewo pharmacy anase herbal shop bia ebenwo dodo to fra piwak natural ewo 0201000021 0201000021 uwie pe eyanum su papa na typhoid enya besuafia so se yi a utu ase abebre pa eno ntina da biara dam ewo se wonso no hwemu yie ensu a woton ama customers de ode suma hoho no ewo se wohwe hunu se eye transpi natural mineral water ensu a eho tie ensu a wonoma ekoyo enka bia ni akire obanum afidi eye transpi natural mineral water eni gisam ne se wo mo ye delivery e de ma wo bibia Ghana hankwa na wo de a emfa ho ne babia wo bia no dodo a wo pe e de asoma hoho se wo bodwa se wo ye yie adwabo ne aponto bia no transpi natural mineral water ebejo so na dodo bia wo hia bia no wo mo e de bia brown 0554207384 0554207384 transpi natural mineral water aboju so ya ekanya nipadua
Congo ointment enso ewo dwa so eboa ema ne pa ema kyerese ya ho siesie no atimi adimu ya hemfie ho no eniema koyie ede mayen wo ye ba na pesa hemfie ho eye wese kama na wonya kwan hia pa de a eye Congo ointment ya na wo de aka ho siesie no ho afei Congo ye manitiru kakawrere ye san de bibe siesie ho ama ne nyina sietu ede mayen wo ye oba tan wo ba no bo ne diaper dinkan efa Congo ointment esra sebe ne to no ho ansa na de diaper no abonom afei nantama propro ekoro wewie wonamani sawansawa eye Congo ointment ena ye di etu ase wo hawo se wadware wie na honam keka wo no eye Congo ointment ma sanka bi ewo herba any pharmacy shop bia emom natural ventures ena wo de Congo ointment aba edwaso eno ti afre wo no ewo 0249017101 0249017101 Yes, dem. Alaska Star Enterprise and a boy waje dan anasa wasi ufie office wo pese osiesie ho na ehotwa Brighton Padia. Furniture mo Alaska Star Enterprise. FM studio ho pese renovation siesie ho kama anasa afa na wokra de wo bie TV studio ho wo hia wallpaper sa efe na de efe ne de Alaska Star Enterprise chain and na wobenya bie afa stickers ahodo bed sheets, blanket curtains, original curtains bar, TV strips light, airport chemicals and afa waterproof chemicals ninyina ewa Alaska Star Enterprise sofa covers wadi bia by no till stuffing chair no ya no akwa Alaska ono akwaji between 131 single ninyina benya bi ewa ne chair wall frames ahodo nyina da Alaska di bia ba ne nyoma no eye papa wodi si wodam ade bia da beto Alaska ho bia so eche pa ede ma eno tietufo no momfa mo ani kyeremu ewo Kumase edum wo Mrs. Anoche Abrosan mo wono mo eben Prudential Bank 0554 114878 0554114878 edu papa ni nu papa Joshua Charistic Ventures enro no wo de aba segana ni bia dauda sani bia ba bia wo bia wutie ye na hwe yen eba na yare sa papa e na fe so kra no apomuden dia Charistic Ventures enro no dodo no a e na wo de abadwa so mema de Zahara Man capsules be ma wo begina ho pa ama bibia koyi e de ama wo se be ma wo pa ne bigger longer any harder there any na wadro no Zahara Man capsules afa hindi heba mission so ho e de ma obi bia so ye oba na so ye bema na se wote sa ho mere aba wo so e ma immune system no aye mere da bia da wo ya de a wadro no hindi heba mission e ma ne mema so nya infections nko ade a bo modin se won sa be kan Zahara mission any Zahara G capsules to pa ye ni nsuo wo de to pa ye no aba be me nsuo na fa infections no watimi e de to ase eno ti Charistic e wo 024634 8334 024634 8334 enro no ebuso ewo maimo herba ena fei pharmacy shop biara emo College of Medicine and Allied Science egusua eji admission woba no awawie senior high na dachi bia no wo pese wo ye medical doctor anase wo so wo pese wo ekwakonya degree ewo health information management mu dia any admission gusua ekoso what the science related courses nko a ena wonom eye wo pese unya degree in bachelor of diagnostic imaging any scanning sensem you person ye bia ni nyina daud wani be kiremom ewo College of Medicine and Allied Science afecha no so ma me obi a ukra degree ewo science related programs bia mum na dachi bia person wo ye medical doctor no wo so wo de wani be kirem admission no egusua ekoso school fees no ewo form pa eno nti wo mo se wo hia kiremu bia esene me die ya eya ne wo mo ento kese ewo email li eso info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh aya free school mpani form 0208456556 0208456556 grow fine mojedro jemesoi eye mojedro super grow fine wa no mbie me boss wa hunu sampa edro ni ye kama papa eboa ma na say ya tibiri no abore de ma me se wo ye ni patia akura ya abore de ma eye grow fine herbal tonic afa wo 9 na
tititi no nsa no grow fine herbal tonic beboa ema sa ha na so no e de ama afi wo so akwa na so wontimi na da bia da waye hojo waye se hoya waye se soro ha edro no eye grow fine mojedro waba wafichi ko no eniema nkoyi a ma wonsa enka grow fine herbal tonic enam se eboa ema ye kwa fichira yente bre ene ya obia vitamins ahodo na ewo nti eboa wa waya de che ema wogina wona so entempa no a digital herbal clinic ena di grow fine herbal tonic aba edwa so enoti frame 0244596532 0244596532 grow fine makes you grow fine. Max Global Link Limited eguswa eka wo se Ghana ni bia ya wani abo abia mo se upeso utu kwan wo kwa akwa adwuma wo kosua de anasa wo de business wo kwakra na ma de ba wo kwa nsra hwe kwa bu ani akonhoma anasa wo de abusua bi na ato nsa e de afra wo de unyae kora no a enka no abusua ni nyina motu Afri Ghana na makwatena broni krom sa ye Canada ana Germany Netherlands Italy UK Australia New Zealand Mexico and afa Brazil nurse ni midwife pharmacist obi bia da adwuma wo ye bia no wo pese utu kwan e wasa kwan so nko ade a Max Global Link Limited ene bia ya wo betimi edo ho ato no so enkrata sem nyina wo mba yama wo betu kwan wo mre ho wo mba so wasene e wo visa giemum de wo de kosua de wo de kwaye adwuma ne nyina da wo mba so wasene ama wo satumi aka afa wo pe visa be mo osua de asaye adwuma so a nyina da Max Global Link Limited wo so apesa wo fa wade ene adoption so enya nkrata Max e wo ho e de ma flight reservation hotel reservation wo baga na so a wo mo san so eye car rentals e wo ha Max Kumase wo mo asafo one Senate office edi enmhwe enkran Wager White Cross one West Africa Decor House ena edi enmhwe 0205 874034 0205 874034 Gasto and Mensoplax Mesha ewo dwasom enrei ayahodo mienu baako eye Gasto Mesha flatulence ahun yimframa etan basa ma wonsa enka Gasto Mesha afa wo bua no eta hyehyew wo bi wo hono ma wodidi wie ya na ne bua no na eye ne ya wo bi so da bia da no wa check kwada ya wo se manya indigestion wo bi hono ma fufuo nko pepa na so wo se wodi a enyam ma wonsa enka Gasto Mesha afa diarrhea e na aba so anasa wo bua no eta hyehyew tanya heartburn sa eye Gasto Mesha wo ba so be kwa fichire asundwe mulia wadro eye Mensoplus Mesha wote mens ne dia na chese bibia fa menstruation hu bia no eno e na chese ubetime do ho atoso wafichi kwa no te yi anase emaye anase wahimfi onankasa na niema nkoyie ma wo a edro no eye Mensoplus Mesha bomodi epebi ewokumase Misty Herbal Kolinak afei Ekus Pharmacy Ashaman for mufumani kire ho nana boache ewotema community 1 sanso ena Repash Ventures Jeff Herbal baby bia eton ro bia no wo de okwa wo so pe Gasto and Mensoplus Mesha 0248778899 0248778899 ofrepe empanifo ebeje so dodo bia wo hia bia no wonsa ebeka na eba ne malaria pa dia wadro eye TIME Time Herbal Mesha malaria fever de nanu mu ato wontumi ne die de no honam ne na poso eye ne ya obi o se ma poso kase de aba aboboso eye Time Herbal Mesha immune system support edu papa enoa anytime time de ba ya che eno te eno ankasa ene di ne ho adanse kai se edro no eye TIME pharmacy ene herbal shop bia ebi wo ho 0244417669 0244417669 Nyame ensha papa amasapon ade akodwa so ama yakoton ade kakra yakoma 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no eno a ena waso egu so ya wutie no na yene ye mame sadia ena na twetwen enkomo na woka de bema bi ade aye no to asoma me yenko pacho ena obae okoye oba ho ade eba me fi na menim se wakoye oba no ho ade me wo ha na o hyegella bia no bepie mi so to obepie mi so na mbusa ne se me pacho ufiri ena o si ni papa bi na ya ifro na kasagum we ni mami inyiwa no mfa ena me si yo na manu amu ubedi wo se a obedi
Let me see binti wa hama wa na wasi da bi omu na miensa nti binti ngufu flax. No wan fanko. Mi so dem atofu flax mu no bi da ho. Ene me koyi ene me tie mu no. Egu mu na me sa tie nkwan. Bi sa nkwan e ka ho di ma no na odo koy. Odo koy fu flax ne ni ne. Wan fama. Nti okoy na ade che na me ti say sa oba me wono okoye oba no ho ade. Ene me si nyame hira no. Ene me busa no o se ai me busu afodi ha no. Se won ware no. Wono won pe no nso ene me se wanye mu no nti wo mo se won ware no nti oba ware wo be ye ne den. Na e ma de se yenke mo fode ware 4 ware 3. Ti oba ware me aka. Nti se no ade nti a mimi de aba ha no se wa menini ka ho aware ho asem. Nti se no tam na so won be me ho ade. Okay. Be me ho ade dia bisu de me mpene so. Medas yo. No nti na de ba he. Medas yo. Evangelist asema me. Enya ye beka wo de don't worry yenwie yo. Nti yenwie nti producer from producer from yenwie kura afi kura ne ye beto setosemu sawa won made no ye de nkwantre ni benum na ye de nu ase ne nkasa ne nam ne de akogu ase gina ye yaba ye be yini nyina pie wakaze ye trasa Ghana emu obi afa ne ho adwene na mo obi eni abro obi ayese agwa se wose hwe ye sori a ye sika se obi botom nti ye nyina wo hwe ye nimu a ye ne ye se hu ase ya de ayera wo fom wo hu obi na se de wo hwe fom na opeja ne tiri hwe fom na opeja soro a mese hwe ne ye na de e bi ayera wo soro e na bi efra to fom se no hwe se de Ghana esi aye de obi eni abre nti ye hwe ye Marco, a tiefo we can me call me chrome. Menana achena. Menana Nana charge. Or your chiami, or your chiami, Nana charge. Oh, chiami charge. Aye, or chiami or charge. Oh, and it's all a biahon. Eh, huh? Enti mebusu afoni na damase ya mo be jam ye nyame hira mo wate ya damase mo olubem o si nyame hira mo ache na mo olubem me ma me si nyame hira mo se de mo ye na ye me fe nyame hira mo pa wai mo olubem ya mo nko oton banku oton abetie banku emuchuo fufu de o so ntumi nye meti mesira mo nko didi wai nko na mko mama dia aduana o mama dia aduana na ya ton wo tse nko no ko didi dokono boru be mu dokono ne maame ton fufuo dabi oton banku abetie emuchu mo nko didi o ko to aduane adi onye sala like you ko akodi ka se yie na aduane na ka dabi edwa o maame die no mo nko didi ti wo ye adwuma na kom do pe baabi ato banku ana beti ana mutu adia no akoto no mo be mantie akua ho obeserve kama ye burati yesu Marco hi there we are so far na say afa no ahunu ya say that's why you surprise we are say call it say you sika here that's afa na akua basa planet we so planet dada no aya na chese mitumi tinioma bia na mehwehwe nsem bia ase enenko na adwuma we me ba beye ade echi bia asam foforo ba saa no na metete nsem bia ya na ase de enioma bi menti ase bi sei no chese apake aguwi ase no achewo na no munya ba bia emfa mama bi kan wo say 40 years ye wo ha no ba wo say awurade Yesu mesremo program we amantam mikuru bu me kwasea enti nka mesra mo ba ntama nka afa na me so me ba benje me de na mtama me 40 years mesra ye ntimi nye ma ye ntiri ye ko kasem 40 years no ma na twam e ko da mo ba bua ye na me si amantam fuei osna edikanfo ma ko na nka asem we de fa he o de fa hu se mo we ndi ye beto aso amelia de ne de ye beto aso sadia
wo ka side no ntiema ampo sardine no na kwenkwe ne talia ne so de Ewurade Yesu onye bi mra ye na untumi me ya mama onye kwenkwe ne talia ne bi mra ye ni konongo ube ye kwenkwe ne talia ne bi abra ye ama ye onim ye pa watumi aye free ha akokonongo ye de ye wa ha ya efie ni fie ye be di kwenkwe ne talia ayazimo ewiase be kure nie na obi busa se ye nipa kura abra ye ho ye den sister nipa bra ye ho ye den ye nim si yakofo nkola bi firi ba bi di o mo aba enti mpente nkwa ubosa de bechi wudi griga wonim ha wonam ha na nyamia mpata na wo komuni to se team no obi amanensa so hallelujah menya obi dan wo no obi kwamwa esade obi kwamwa esade jonfuru o master te che wo ni che wo she na wo cheda no wo she fridge ni na ad papa na wo cheda ada wo to ya o mu di akoni aba no message no kwa cross se wawu a no obi start che japa wo shasie me sramo mo cha pentu ma wodi na adwene no asisi ho na wa chance no di wura no di wura o cast be say yo and na ni fie be say what is wo na wo no anu anu o check ya pade no start no o check anu anu o check on check wi o na obikro on to me musa o say na hempo na me sister no oda ana me kuru no he no oda ana me yire no he fa no oda me se me menda wo bi ka sam kira me afram si yi Ewurade makoma ne yire free mu o me nware biem wa ware mienu amama na firim enti no anu me nware biem me shemema se ba man edi na wotwe mienu emra na de na chechere masa ade na ma mo sore nkeka mo ba be bodu kututuma afi ade be ma so ye sie ni wie ya no ade ti ya dia 2 weeks time pe wo shatan wo shatan foforo ni nam ne baby ade adana oba no kura frim na ne ya chia ne nyina ne etiti ne nsam obi se me bajeje wani me ba he na me ba hye ne nkunan enu mu fro ya kese pandua de yiri wa ya tilapia de kwan o mo ma ne yanjeje ne so yanjeje na ni na ne yirewu application o cho oboa na hona wo bieja hona wo setem afi de brei si ye Ewurade we to so mienu ma wale ma mienu we dia me mfa biem na wo suaa be ma suaa bo so me miensa afi de wo ba foforo na teka yi mu e ko ben ade gina se munsa me ye be ma mintimi shima kono so sa enkwara yi no hwan kra na be ye aduane kakra ma omu adie enti esesamia me hwe na me siesie fie kakra na me ye nuoma kakra brebe ya wo no wo yire bre ya wo se wo twa ya mankora yi mu went to me sempenti nkwa bebrebe nyina ya bre kwa na nkanye saa ma ko nkanye saa enye sa wonua afrim wonim se wo ma wonua wafrim bra ya wo kasa wo ya akwara yi kwadwokura ya akwara 40 years o ya akwara wona abadwuna ma no nonsense wona wo beka sa ma no wo se ni sika wo baba wo ho se efie no kura wo che na de ne dan no de ne de ma no na wo se wo ton a papa o baba wo ho biem wonso kwadwokura nya akwara ono kura wo tumi kire aduane a wo pe na wodie odo obedie ni onie ensuo a wo pe na obe no mo ntumi nka nje se chenchena akwawe blog obeka cho se mepensuo we menom na panyini a ono ne be maso afu dwene na ni turu mu afu dwene wo beka cha ne se wo so ye na najo eche se enyoma bi wo eham yo se eni kwan se wo ka se awusa wo ya akwala na wo kra wo mana wa wo mu no wo beka chom so me yankwala obeka chom so mo yankwala obeka chom so mo yankwala ade ne nipa abanwene ye nua ho saa enipa abanwene saa bie papa wo be wo bio
obi di bi bɛyɛ wɔ mma wobi di bi bɛyɛ wɔ mma ɛyɛ amanipa remfi sɛ onyame na ɔma adeɛ kyee yɛn no ɔno a wɔtumi ma adeɛ sa yɛn enti wɔno a betumi ayɛ deɛ ɛnɛ woyɛ wɔ bibi no wɔkyena wɔbɛyɛ owuso bi ama wɔhu sɛ ɛya na no ɛno na yɛ akatua no enipa remfi nyame deɛ wɔ ntua ka nyame deɛ wɔ ntua ka mesi hu papa wei na katua ehu na ketua na papa no aha enu na wodi ko se wo bie no ena me nana bi ena me nua bi ena me wofa bi da bi o ade na wodi ye wo bi no ena obi di bi ye wo na susu won pa kra sese papa no wonua no wantumi anwumpo na nka wo yere mpo a anka ejapade we o wifi aka wo nko an die fama ahan na fedi di kopim se nyame beto ne nsa afre wo na simple na enkanka ne se wode ma abawiase wode ma abawiase watete ba ko ama ba ko atupini wadom because wa prayer ma fa no ene wadom ko pagi ma bia bi wo se menko ene one nam ayi bi Dubai bi ya penheni anya no wo se menko na ade mi mabre ho saa na wo ye panyini ni saa no wafa na dia ma wo ma ya me mpangu wo boa na wafa papa wo benya so akatua wo benya so akatua enipa de wo bedua ne ne no o kyena eno ana wo betwa moma yanwene saa ma ko medase mama yentu fo se ewiase unim da wo befirim saa se mo aye wake up call nipa mpewele nipa mpewele kankan yan santifo se no ye ne ha ye mane da achi fi se wo fa ase wunua bi na wasori agina ena ye wo fa ena ye besremo lo ya safu duku wo ho brakoma mu nsam ye mfa wo nko ho wonji sika kese lo ya mpese me ye me we me wo shirt mi enu sporter 4 bibi do pese wudi jano na wuwu a wachiri adwo fefefefefe sa anya sa ma papa odin ba wiase to fom oba ye papa esi ye ni dan wiu no na abobo anu ma ni si o ware wo kura no wa 7 na ja oluma won timi ntina ntina obefa abere wase ba eji nani kikiri ha me dia dan ne me dia me sister penyin no mo ma dem fa me no ka say pepese ni asase pepese o me brother penyin o kana enso ne mba ma me na wudan say ne mba ye dia ne yese mo fa be du da bi na mbo hu se wiase eye 40 so awuno enu ti saade no ye gya ye chipa saa no na wo hu se ntokwa manso twen ye nua ba me wa wu kodi o pa na sumu nyono ye be sraw wu na pese wa sum dwoa ye nsamanse si enya nka bible no nsoma me ye me kan kire nya me difo bi se siesie wachi na wo beko fa niam to ye wo ba na oso ma no plot wa fa ma na oso ma no we afọ eye ade ye se ye enti ya sramu mema no eno oba bia nim se ni kunu be wu first me sramu e ma no mo koya mo de brazil ne ye 7 ha be ma ne de 3 pass ne ye 4 ne de mo tamako mo na de ye ntumi nya ne saa o bam ai se me firi mu na waduru fie ho se wo kwa akwaji fie ni o ma firi kwa wo wo betumi yesi wo wo be mesi ho se mbese same sister ni ma na mbese same ma me nua ne jise wo fan se ene wonyi ntade nko na wonyi hye se wo ba akua esika wo mu ne esi fie emma no ne de ye fa de ye emma ne de ye besramo mo nhwe na mo kata mo chi fefefe na daachi ye ni ho a ye chi aye kama ye masoma dwo ene agi no mo kofa wili ba papa say monfa we ma we obi ntumi nka we enanse asoro ko entu se abusua bo ma uto fom a na papa nto fom a abusua pa nhwedi ohwe mframa ma o se mam ko pesi camera me nta mochi cause ohwe mframa o se we lu nyina koma nkwala no entu anu ko pesi camera na mo magical ni na enkoye ne ka se de do ma ne se mo nko yema yi ne ye nta mochi eye meje ne se nkwala ko pesi camera me de ye oh ye beje so no but I don't know also who seems me na media dia na wo dia dia ejapade nya wo dia wo dia dia yen kama nipa bi nti wo dia dia ejapade nya wo dia enya wo dia wo ma nti adai
ana santimemu a ye de sade ne mankola bebre wura ho e ma bebre adane mo bo fi se woni be ma na bra wo fase bia wura gira we wura bibia no e de ma ma me no oni kamafo oni ba bia de ko ye de ye bia ye pono bra bi kwa brante ye di akira kopim se mo be tina mo hunu ye papa lawyer da woruma ye be hu be bia susu ane body hono be fa na mi nshram so say God will punish that man. He will suffer before he die. I'm Michael from Kwadaso. Ye be kwa o man so also e for wadwenche ebra 0322498035 0322498035 and 0243114497 0243114497 within the baby afefre yo imagine yankwa yes everybody no bono we any time very bambo any man say that I go to where the dia and we no go to where to me frɛ ema onya bambo say ebi oda ko be to ne da branca Maa Akos mete yani nchira mo no so fina me da say bibia nsi ma bibia nsi ya de nation nsa within the baby afefre me kwa mini aba papa bi me kwa mini aba mo fa kwata mini aba ma so mo ko fi ase no ta kwet mini aba abia die mame emo aba so itambo broken so mame entia no papa na mentia original Nigeria mini aba yes sere papa no sebi oni odi na ade ba ye no mini aba ye musa nipa no wo hin mini aba say ya woni aloyafo kukura nintin ekasa ye no yes sere wo mo frei sebi o papa na watapaka ni busa say eti obi busa de papa no onim so no obi wu ana dabi onim so no so obeko say ya koya wo yi obi sa na ebi obi so ti ba bi a wo so ni wa obi so be ya wo ma enti yesra papa no de kola ni di won fa mo say ya ono so asunwie baba na me ba ndi sa se me die wunye mu na wo fu papa ko akoma to yem eni eti bia no enkola no mo ko ma to eni eti bia no wo mo ebedi nkuni me da se me ni aba Misha Fakwata, we didn't baby a free. Maa Akos si ko ni ma ai. You measure so besi. Ibe nyanko pasi. Me si e ko mu ha. Aso ya ye se bi si na o mu ko di wo ko to ma papa ni ka to mu se. Na dance for wo esie. E ma magistrate ni ka tell ni se. Oba ko akofo na dance for no wa se wa ba. Ade ti ne papa na o twa atwe na e ti se papa na wo twa atwe ni wo eti bi eti eti won se bi wa se eti ayon ku wo eti adiem ya da ma se ya me shall see we didn't baby afefe no me kwaje po pacho mi bia ni kwaje po ku mi ka se free atonsu market pabua papa o ba se a atonsu market pabua fo ejuma no na me se ela ya biom deja oton pabua onyema ya biom deja mamona ba na kaka mo kan se we se japadien yen fan ko de bia farasi ndisa u ya bia ya mame inyango poere o se mede na kra papa kwajo kafra hello we didn't baby afefe hello yeah hey mama gile you my father say ko ni ha se ma do ba ti se ma do bravo Mama come to say. Ya mi adu ba Olivia ba. O chele na bele ko ma ko na ko e bi ri ba ko ni aba. Ni so pa. Ma ko. Papa ni ri e. E je bi ko pa pa ro. Ile ko ni mo ti wa ti o ti mo. Ni ma je ba ko ti so. Ni mo ko bi akwa na wona pa bo e ma ko ro bi mo ko ma ko ano. Se ko pa na wa de ni ya sa. Ko ko ni fa na bi ma chi. E wa o ri e. Ni ti bi a be it's your machine na dia ejo so we didn't baby afefe baba ko mi re ma he so a champo brofen kwamo highways adu ye ga wade enka won so bo ofokwata bako aka brofen mi aba mampukua o America mem u present a chama go me cha pa Mr. Wakunzo Sadakun so me try o America mem bravo ba ko lawyer brofen so ho je me lawyer brofen baba se ni ada papa o de judge
Judge of Water. Assuming your budget, Adai, and I say, a bit some friends are more brano, the more this has some foot and town. No matter what, no use to do the send the unit so a paper piano. Some say, remember, do beer, you mean a room, the body I get a paper. Yes, we need so. Nathaniel, 1 year, I brought from Abamui, or I said, yeah, only what a mackerel. Papa, brother. We didn't baby a free. I can be Shadrach. Okay, Shadi Yanko. Oh, no, couldn't pass about the number 5 and it's here that me number. Number 5. Yo, Mate, I wish a TV no, I'll be number no, Ayana, Yadia Gusto, no one so to me for 03-224-98035, 03-224-98035, and 0243-114497. We didn't baby a free. Hello. We didn't baby a free. Good afternoon. Okay, Mira Yanko. Because you elder, you know, and you say, elder, you can't see the musician. It's a belief that you and I was still your figure in your town. And that's why I'm going to Papa, you know, because you are a young man, Padia, and you are welcome to Baba. I mean, on shower, pa. We didn't baby a free. Hello, Maa Akos. Good afternoon. Afternoon. I say, Williams, the people are gonna. William ko. Maa Akos, kakra meka tere yomo papa no. Say, yewo ye no. Onhwe ye na yewo ye no. Ono na wo odi, ono na ho abro, odi obi abro. Ni nke eja lawyer ensu ebetimi. Edi asemeni na wakame na wie ntindiama boy no da sisi ya minshra we didn't baby a free what is that person that the perfect for the city hotel but at advance na no papa you okay no ni serious no ni dey na ka no ni dey no no sele ya ko dunya edition na ka no guarantee and no solution is suffering to her. What can we do? And then the suffering be so tired. My name is yes. My you be and then we could have dead you at my fear. Now what to run to come to the the answer and no more. What can I say? Because you know if you no longer the phone you're not only you feel like that practice. I'm going to do it. If you make me a normal question, you get me a blessing from you could be without you. Yami Enshaw, Papa, Haya Akoma 87.9 FM, Akoma Munsem Jumedian, and a Juada, the Debra Munyami Yatoma. Hello, we didn't baby a free. Okay, I will right, Uncle. Bali, taparadia ya ringa. Ilikuwa ni ndio kwa kwa ndio ndio. Watu wako kwa mapia sio. Ndio hiyo ili jambo. Ndio ndio. Sio za kufanya na Japan sisi ya kitu kwa. Ndio abekile. Ndio kwa waje kuni hawa first boy. Yami ensha papa ye chianja chifo nyina agwa koko ane na wu na ni abre wo de ko so de besi so we dey baby afrefree. Hello, we dey baby afrefree. But me ka tra pili yo yankwa wada ma papa no zantini di wada na on shiri lesa do me be antene no ompe Yami ensha we dey baby afrefree. Papa mo ka so fin chaba. Yo, yankwa. Maa Akos. Yanko pension there, yanko sa no kwa de pepe ho a. Sama mo pepe ne de pade na wa atene de ho a. Anche mo soli shuo mo pa ma twase ne mente man ko je pepe ne de pepe. Papa ma sho ni di o si manda o ya anyan. Nti no nye mo fama no lo foko na o tse dam no dem. O ya anyan pa, pe do se mo fama no wa abla bo, nti no le ya dam no.
Nka ba so do hwa mu no wa hwe afa ne trum. Me trust ne trum. Me we je me ko pele je tedini. O ti so trum ma o de bani yansa. Me we je me ko pele je tedini mu de ya da ma. O ko do se he na ablabo. It is some part of na ba. No we want to na ba ta sa. Na me ma papa ta sa nti butu de ma dia ya namba. Nti to sa ya namba. Yame ensha papa wonso idea no ye good pa. We didn't baby afefre. Ma good afternoon. Good afternoon. Yo boss ben mi ka se free barket. Okay, boss ba yanko. Ma ko ma na dia wo ye ne die. Nti na pa. Mi kire ma mu pa mu ne ti po man ko. Nye sa dia wo ye no to so tin plan. O mplin ya ne die. Obi wu an otutuntuma ebe kame ne japade. Sadia ne dia mako mun hwena mun fa ne yi nti man ko. Nyame o sha papa kwa kra de o kra di pa be kra e di aso ma so ne hwa nam de afa ne turum na ma atwe na ma ata abona ka am na we say yes ande we didn't baby afrefre na ko ye fe na ku ya me fe ko chi ya ku na wa na adwenya ba kokra anan sme de anya sa na no kura na ya ka ni anu kan se ai ba no madawo ma no se ne bambon so ma bi to ba man betini afa pa bi so yi na siwe so da ya ni ya menya ba bi na fenti ni strema ba no so no ge ne bambon ma ye kaka me enshaw we didn't baby afrefre Mato, me was similar problem, no say na ma problem. If I show you what Kumasi Asqua, ye no more, Kumasi more ne dish anymore, Kumasi Asqua. Why? You know what? Yeah, we'll share near Yana, your numbers near the good evening, so into the Bomodiana friend, near new Ninkomo. Why? Okay. Mamma for the chat. Baba, look at the chronom. Yo, chronom, young crowd. Baba, na o se kumasi ankata no saade no owa ke kumasi de pade be bri aye abusia ende ku mo di me mba ise de kumasi de se ya me de kumasi de bri me de kumasi na tina de kumasi de bri e ti ba pade e ke ni ko mo na je se de be ni e ya ta na se never yeah we got to show and yeah you go about couple I was a plan on this the action here to my lemma I don't know but I don't know papa no menka pa cause I know lemma and I don't know papa to the dada na so wusu wo wa na so fa the fine the baby and then me the food plan you want to celebrate who be say that na je to say we nim no and me the musu matman no na papa no so yi that mama me come to for the page and the boy was guy the papa for mama oh what is the kind of kulu e bi ya se what the mama say mensa no mo ko wa so na me di tabu who ni simple because we see the papa tama we see papa what the mama me who ni simple kra that be because some person would know I don't want to simple would you feel it does the papa mama you mo brenti you mo the papa nti you person bo ma we don't want the papa the man I know we say the padelo the one with you no after the had ka we have with you about the padelo and it's can okay no bank there who from one with you the one with the one friend I have with a guy who the one with you about that now and it's can the one with you could be here or you do papa man we do for mama mo that case we ha in somehow adebi ho ya na ni da ho finchim enti wo bi ya wo hunu de enti ago ye o mema na ni abre in somehow ahan ya de mu nyina amusie but ye nyai case ne di ye ni de chesa kopim sa ye be mu say mano enya wo mo edan ahoma ne so ye se na so ye braso da foforo e kina obetumi afre no wa kire wa dwumidin Maa Akos program no e yakoma mu nsem Akoma dansiom na yetumi diatina all Akoma dansiom na yetumi diatina all Akoma ejero
Akoma ejo ade ni ebe me ede tinkan. Akoma ejo Akoma ejo Akoma ejo ade ni ebe me ede tinkan. Ya wa kudi emu nsam ya wa kudi emu nsam. But me instead ya beni esi ache ya abe ko. Ya say about 3 to 6 of ya time ya. Me dia umla na me nya ko so ya. Ya lift ya no lift ya ya shaking that pump. In Akoma for those down the man.